Ntuko naru ni ntuko ya kiumia ntubatinda biathone mwanya itugukatha baba aria tukinya na tugukinya mathajangi thaa 2 cia ugoro kagita karia twithaira tukianjiria kana twina mubango joro muri jo gutegera mantu jigi siasa na witina mbere kire county yetu na ndiguru yetu na narwa ni Jumapili nene sana iria ntubethirite beterete yakwa imwenda nchamba na uni ndereba kire mantu jaja ndi na taaramu mwanya na ni untu bo biatho mwanya bamo batiromba kwithira bagikinya bari njirene tukethera bagitonyera kagito rira bakethera bagikinya na ndina mheshimiwa Nick Mburugu uria wari MC wa Nkwene na ni mugwati mbaru wakuwe wa Gavana Bishop Kawira Mwangaza rutayo rungi tweterete mheshimiwa Kalembe aria kwe gukinya mheshimiwa Karuti aria kwe gukinya na huri na Nick tukwithera tugikuria meri yetu irethere kiambiria bau bange bakethera bagitugwatira njirene twitete na mbere ntukwenda no tutikwenda ugorobona ro muthikiria na mutegerio Meru TV kwithira ugichererwa kwaraniria natwe tuli na mantu ja maingi jera tukureterete ntukia narwa rikana ukaraniria natwe kurukira line yetu ya SMS ira ni 0720888444 nkurukino withira ukiaraniria na batwe kukurukira Facebook page yetu Meru TV Kenya muthikiria itwitete na mbere kwithira tukiaraniria ukire Facebook no withira ugita maoni jaku nikenda tukomba kwithira tukiaraniria gwita uge bwaku no withira ukiuria nikenda tukethera twitenie twinde turikenie mubango jwetu joro muri ntuko ya naru gutigira John ndejereja gukarika ndigurune ya Kenya na Kinya county yetu ija komba kwithira ija kimenyeka turi na mheshimiwa Niki karibu sana. Asante sana mwenda nchamba. Yes Ameru mugeni Wanbeta wa Nick former councillor former MC Nkwene ward na the supporter wa Gavana ni mama na nkarete thirikari jeria ririko na mbureterete uma wa mantu wa maendeleo ya Meru. Ibwega sana mheshimiwa mbere mawe muchoro kwa wa kitambo sana na nkwere bwega mheshimiwa Niki ndi mwantu ibaura rikwira muntu ibwega ankwere chore bwe tukinya kethara butimba gwikirwa thani ne buriwa kana trene buriwa itukarenia kwa gitarira ya mheshimiwa Niki na gwora thurwa oranominatwa urathurwa ukanominatwa mheshimiwa kawe mbati atia mbiti era kwa mbati makubia hejo iyo jaje ingi onde koromba kula 1997 indagire giti yes na ironda ere nominated igitara Kibaki yes la to muchwaga ira kura ikiura na irokira itumite kiama gia Ford Kenya nonto ikiathuri 1992 yes na ndende kwaga gite na ndari candidate oe nda nominated yes tu ndeja nda chwakura ndathurwa 7 ndaga nda nominated yes gwachietere una ndenkaga na ndekuma 1997 ndombete kura nkiona na nkaga na ekwa windhuri jaire kuthurwa kungwa yes na inominate jaire yes nande ono gukari insavete kigete 20 years yes na nande mianke 5 ethiri ndagire buru na rere ndaga kwau nyaku gutithuki yes nonto nyanje Jesu kwire mwe na atumini neve Murungu baba nejere nyande goronto bamurega na bamuora na bamwamba yes ninde mbati ni ntauro kana mpambwa kwa ndio fresh watu hiba kwamba mtu Murungu bagwathayani aboraga kwa ikaba thainde na thayo nkaba iteranguge yes nonto bwa egitare uri ngwa bambitirete nguge na ban support kwa inya kwimbirio chokia nkatho terazima withiro kiona aronde yes inya kwaga kwamba kwitha kwina reason Murungu kuona ugachoka gutikubua yes mheshimiwa Niki na muraithirio Meru TV nwije mheshimiwa Niki mantu jawe jama ingi muno mheshimiwa Niki kuri antu barambira no thamire kanisene Catholic watonya kanisene ya Baite family ko thamire Catholic otiga kura sacrament kanisa era ndetere woni ndachiariri kanisa ya Catholic yes na kanisa nayo itioragua ikaija ombeto wa Niki no gachoko getwa nchamba twinde turi antu nukwigwa so ndatwire gwita nkobo na toka inyao ndathama inomba andikithitu inomba atithiritwe inongoranirite ni inona bakwa ba batithiritwe yes mbatithaiji
arambeta kanisene Yes. iko baite na kwa baite kanisa iragwa it's a congregation Kithurano. na congregation Yes. kithaira ki antu babe na the same interest na same agenda. Yes. Na ndena kala kwa baite twino itukwereanwa thina twina kyo twinde turea siasa nukiugua ijoro weta cibitari ukiatha wondi wanu ne baba unekinja wondi twire ne wondi fono barabaje twike una mirimo enge yungene na ebati na ngwete no kuona wondi ndira ngwiri kwethara ngetara nairua Benda kuonera ukirija sakramenti. of course nara witikio bora nara kwa baite itara bureja sakramenti na kukanyana ndamu ya Jesu but ya Catholic nuije tureja sakramenti every Sunday but kwa baite rere itara bishop augitiro bubwiri kura na bokamukira. Yes. Na that's okay twe now na kwa baite inyabange baba kwenda kwetera bakeja ibeje welcome na inkweranto wana manto jaku agitabo ejanderetie Murungu na Murungu nyawombo gutatira kona nde kumandira choka kanisa ndatonya kwa baite ntate iri nyantu kwimwe. Yes. Na imbeta Kaba thuriro mukuru kanisa ndi mukuru kanisa na of course ati kuruga ti nya kanisa wala yukara akwendo thuro mukuru kanisa ogitira na noma kwa onogio waku onu ibujuri. Yes. Nurija sakramenti? Of course tindeja. Tindeja sakramenti. Nande wachoka Katholiki nkubu kariengi? No, akwende nande Ano kuma na ukaire? Na mbetha ndi kwa baita nande imbie kanditano. Imbie kanditano. Kwa uo tichoka nara nkubu. Utiora gworo gachoka. Nyankubu nderi wina giti gya kanisa. Wetekio bwaku. Nanda achikerie ningo nkoro ekwaika ikwa baite. Na nange andethire gugitagwo. Lakini ara nkoro ekwendhuririte kuma ndiraturo te nange ndaithurira kanisa ikwa baite. Na inya kwisasa Chairman yo kanisa no. Bare owenda kumenya wije ntuko mwana tutumbogara twetangaza amando TV manto mathanja bwiri kwareru anto barikari kanisene na bakirira na berera ira mwathani. Muraithia TV. Eta kwa mheshimiwa Niki no kuma na ntereja nkubu Southiment na narua au kwira na mbere kwethira urethirite agite support ngavana wa ndene muno ngavana mheshimiwa Faith Kawira Mwangaza na tugiraga ni bara bangi beja bakethiro bagitonyera batwi meri ni rikiria gukuria gatwita na Niki tugitegaira manto kathumba jara tukwenda kwethira tukiariria narua mheshimiwa Niki Mburugu nkwene ringere kura na yamua MC wao ni mheshimiwa Martin Kome kana Makasi no supportaga Makasi mbigiriro mwikia na ngari ndatiga cia kuria cia after siasa cia kuno ciari na rangi ndakuria gitumi ngari ciena rangi ombero tathiria safari bando kwi mibango kuthithia no arikaniria manto jo mheshimiwa gwatiganirira atia manto a siasa itwetaniria Makasi. Yes. Na twakinya anantindire. Yes. Na twakinya no tuwasamire legality ira twa cremaira. Yes. Tugweta koti ntwana manto yote no jo kinya. Yes. Negambara yathira. Yes. Na makatha indauga muntu uthuri. Yes. Tumwe support Makasi ira narua ndamu support. Yes. Makasi nya last time. Yes. Ndigweta ndagakura gunchinda. Yes. Ndamu support mianke etano. No te muchamu tweta. Bantu bakiuga Makasi na utenda kwa mutetere nyatiku. Na ndino ntu kwa muthura. Yes. Oni otentora mpenda gweta beta bambera Makasi na thuki. Ukambira na thuki no takura ria mbere na ria jairi ni ate athuki kankabuja orira ndagwa koguo ni utiro nkubua uri obui Makasi na tiathira no bonere na bui anchinda riri athira na ri bona chinde kona yote muntu mbirigira mbira Makasi na thuki nuntu kiathira na thuki bate muthura ria jairi it means kwi gintu bonere kiwe kwi ngugi abaitire na bona na bwiri kwenderea koguo atuika ibone Makasi na bwiri kwenderea onde ninka kauga ate ali kankera bato aromba bokura bakarendi
na baga pretendi ibanenkere makazi yanke etano itangugi yes nonto tembati tumite athurwa maita jairi ya mbere no ithire mbati indira jairi kayumba kwitha mbati ari ni antu bamwendete ni antu bamwendete na inyoke tha bati mwendete gwikira gituma bamuthura yes na toka kirathira narua yes kwa nya batue MCA wetu imakasi yes nonto nati twethera tutumu support yes thai aketha na kurwa na ngavana kwene niega safa yes no tikie kona yes makazi anandi tukwenda tugathithie mubango ya jo tu musapoti etha tuongozete twachivu mubango jo kwetha nkubu twina sewage yes na ndi akethira atiori na no MCA wetu yes batio twitau yes kakarito ya gitaru na nyani nkauma ngetha ante musapotete yes kandito yae gitaru kwa nande batio tukabia itokare jamburira chagucha nagie mwende inge nderi tigati no te kubakoya itochokanire amwe tureria riri thire tuchoke twite turerire ngire thire yes twinde twite tukarie support makasi na giti kiawe yes na inya wona onto bagu support yes an support nyani na bwawe yes twithire tukaria mwe na tuwe twendere itsonere ni Meru County yes ni anto bakaraba kirwaga yes uti county nginde ne Kenya last week ndai Tharaka Nithi na manto jara ndrone Tharaka Nithi yes Sunday rathira yes imanto akurigaria yes kithore kindike atete guchokia nkatho tu Marimanti Catholic Church guchokia nkatho yes aringira chore bakayugoro abera geta kanisene au onda amenye ukiri yes ndakwira kieni keu ya kanise undethire ngari chiujurio yes ndoria David the president ejira kana president wejira yes nondo prando ipaki mwankanjirene yes chiujuri kieni yes manto akurigarania rira kende kiarungamire ambiria kwaria yes kindike atwirire arugire ni ugoro arere anto bakai auga bekarigario ura anto beja uriko gatwite nande eta aita shiringi I don't remember the million imwe kana ni njiri yes yes anto wake kaba muringiria yes anto beja gakauga uju ni ndiramwandikire akauga oju uri aja ini ndamwitithirie mandaraka kwa borichi uju ndathi anto nkurukie mirongo ina akiuga arabatetie agatoka akauga uju tukamwanguge ona agwire gitikie MP ona agwire gitikina batio kiaja ndene MP beto bonde ukethora ro gitike barwaga nagwe no twe wenda okuona ukagwa gite withere ore out ugeta Tharaka Nithi thaiji ugeta deputy governor ni MCA yes women lab ni MCA yes MCA beka matoba itibwa national government weto geta CEC member ni MCA chief officer ni MCA senator Tharaka Nithi ni MCA senator ni MCA no kuiwa weta wondi rep baba ba wonda administrator ni MCA mbatini Meru okagwagite MP batu ina bwe 10 na gintu ote muntu inya wendo okuona nyame chairman yao ankwenda okwira narua yes kaba karo change na ambere MP babetu na mbere nya antu betu babonete ite yes no kiuga yes bare kugwata antu babenze njara yes ote no twitite yes sifa kethira Tharaka Nithi yes sifa kethira Kenyenge yes no kiuga yes nuntu geta inya rutere rwa njaruo yes babe ababu na mwamba yes kaba gwata kwa njara. Okay, thank you Mheshimiwa Nick na muraithĩrio Meru TV twite break kidogo nikenda tukomba kwithira tukigwata ataaramu bangi ugeni bakumba kwithira bagikinya itucokerete ona nderi kana kwaranĩria na tugukurukira Facebook yetu Meru TV Kenya na namba yetu ya thimũ ni 0720888444 nio umba kwithira ugituma SMS yaku itucokerete nyuma ya ndagika ite kuraja.
The BT Sacco nio sako ya kwetu ongerete mantune jaki mbesha na tuleja ukinyera kiroto gyaku netwejanaga utungata bwa mithemba ije normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo tuliongera kredo angisieto ile maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, adhi na kinyarare. Kana uturingira thimu gokorokera namba ije 0701911765. Kana utume email kere info@thebtsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth. Ameru baugire njorwa itematina kinyami jango yakoro ibaita agaita akona riski ya mtukwewe na njorwa tiri irachoka na uthi yake na mbiririe kuura kagata tuobre ende kinyiria irakwira miangateni ya maitha ni njorwa. Hiyo ni mama, kama ni mama wacha apite. Ikinya nyuma ya ringi turinge kumbo tukiringagia mata na kununkira guchuana na njorwa chietu. Otoria Mumiru augire guciumagarira ni gucionera jama ingi tuko yenarua ni tumagarire na gukinya mwanka muchine mutori jua county ya Isiolo. Tuchia kenondo na tuchikire mungio nkroi ta njoru iria ingi ni wikagite gueta na itewe ni mugongo. Ndio tu dunia lazima upende. Kwenda nikapata mtoi nikateremka chini. Nikiri mubango jwa njorwa chieto na Nancy Ndogo tukuchionde cha Jumapili aja kwa Meru TV kwa mbiriria thaa imwe na nuchu chia ugoro mwanka thaa ijiri chia ugoro njorwa ni oni na ugwe Ninga tena ina kwa ndeja mkele soka pole Meru TV chionere mwanya. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiaje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbicha intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Aranirie na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya karada. Kairi tukumba kwithira tugicokera ugorobwa na arua na kiri mubango jwetu joro muri ntuko ya narua turi na taaramu ngukwirite twina mtu gwitwa Karuti Junior ujo itango ge ofisine ya Senator Mheshimiwa Kaduri Murungi. Twina Mheshimiwa Nick Mburugo supporter munene muno wa governor Kawira Mwangaza uja ura gukaringu kwira. Twina Mheshimiwa Mutuma Karembe ura nwe governor ruire rwarera no awererekere itu nwe governor ruire rwarera na bonda bakumba kwithira bakikinyana nikire mubango jwetu joro muri nikina gukaria gukethania twanjiria jakire Mheshimiwa Karuti Junior nikenda kaomba gugukethia kwa muraithirio Meru TV tukiambiria mzuri. Karibu sana Mheshimiwa Karuti. Ibwega bwana Mwenda Nchamba mbere buruka mboye kanya kankethi antu betu ba Meru na ndibere ibwega no ntoba kwithwa bategerete mubango yuyu etu yo arumuriro siasa kuma kwa Meru TV boyeli Mwenda Nchamba I apologize no ntoba kocherwa ndareka inkai no kwelewa tomato gukari na tuo na mbwibwega asante sana. Thank you sana Mheshimiwa Karuti Junior, karibu sana. Mheshimiwa Niki na ukaria ukethania lakini ndenda
Karute kethia mheshimiwa Niki na Njara. Kethia mheshimiwa. Karibu sana wapi. Kethia mheshimiwa Kalembe. Mheshimiwa Kalembe, kethia Karute Junior, mimi nafurahia sana. Karibuni sana. Kethia muraithirio Meru TV mheshimiwa Kalembe. Ibwega mbere mampire murungu ibwega no tunyabo twa ugima mwiri. Atwa inya tukomba kuija naru tumba kwarani na mumiru ara onde ari. Mbugi ibwega sana no ntuba kwithirwa twinde turiaja no tujita ku discuss issues sira cio tachi antu betu ba miru mbwire ithirwa ndibuna bautwe buturombere na atutu yamo na baubwe nekenda tumba kwirana mantu charuruku na nekenda tumba gwita bubwega. Thank you very much na murungu abuthalimia ara kwinde buri ndeni ya miru na ndeni nye Kenya yonde. Thank you very much. Thank you sana atongeria betu na muraithirio Meru TV kaunti yonde ri uri kuri kaunti ya Meru Tharaka Nithi Embu Isiolo Marsabit Wajia nterechia Ukambani nterechia Nairobi mwanka gweta Mombasa. Sisi tunashukuru sana. Karibu sana kiri mubango jwetu joro muri ntukuya narwa twethira tukiaraniria jaire jathatu bara bonde badutegete kumanterechia ntere mwanya mutugwetwa charu kumanterechia Marindi au karake mbira ile bokanjeri mbutegete kiri TV. Karibu sana mbrona watu wote wa Mombasa, sisi tunawapenda. Mheshimiwa Niki nuo kwaragia kabukija na Mheshimiwa Niki angu kalinko muria ne atia aumire menya Niki mukuru kanisa ya Katholiki o mutaaramu ma na nto kanisa gako kanjeshira wokovu kaga kama tavendera gakiuga laenda mbere njeshira wokovu gagisensa kaniki Katholiki na Niki ambira na ranjoinire baite family kionko kalinko muria ambira na raere mukuru kanisa. Mheshimiwa Niki akoroba kwija no mbere no kwenda akoro kanisene no karibisha nto baba. Baba nkobera oni kumande kwaga kura ndachokere Jesu ndona arume bonthe ne arongo ndona nto murume ora waragia manu umwe etagwa Jesu Kristo na ndoga mutungatire na ndio chwa nyombe njagara nkaraniria nwende ja kwethei kwa baite na twaraniria mbira atentiga bunga akienda mwathikira kunde magorone jawe kwa akoroba watie kaiba kwenda gweta kuraja no beja tukararia nontu asiasa nabo ibagukira beguja mboni arabate bokira bate gwaru akairi ibwega sana mheshimiwa Niki nande no aere mukuru mujuru kanisa. Of course ni mukuru mujuru. Yes. Menya spiritual ikwetha we na feeling iri tumba kwa expressed na ndibwe bobwirio tagabore muntu ome bokamenya chenjera kugia niriko. Yes. Thank you sana mheshimiwa Niki na ibwega no ntubo kujoin kanisa ka kukare otonyere na kwethera yo mukuru mujuru wa kanisa na no kariugo twereza ma lakini mheshimiwa Niki ibwega mbore makwenda Jesu gintu kiri bata muno na guturira Jesu gintu kiri bata na ntijere mheshimiwa Niki ntikwenda tu discuss mantu ya kanisa muno tuletete lakini nande mheshimiwa Niki nontu mheshimiwa bishop mheshimiwa Kawira Mwangaza omba kwaramia kanisa kawe na kanisa kakeja kurugurirwa branch mukuru tumawa we tayari gakeja kurugurwa ntu betwe wethera we mukuru na chairman na murungamiri ka kanisa. Of course ugatia jana ngugie mwathani no mwankorite no ragwita ugaikwa no arasima janjo ano ora meriruye kwihuna taikwa na ara aregete gwita Jona na nda ndo agukinya ako merwe ya Jona ngeta ndi ningoni Mheshimiwa Kalembe tukwenda kujoin Niki Ibwega ukaja kwirwa batwi bita Catholic na utima kosa Niki athithitie. Yes. Nontu maandiko jariwa ukaja kuiwa kajuka mwana na arua. Yes. No mwanka witike. Na kajuka mwathani uthiro tumbo ukaigwa. Yes. Ndina ma kwiragwa mwathani wa mwitika wa mwiranju gutumikire in our constitution bill of right muntu ena right of worship ndiguru yetu ni support amantu jau na inko wish my brother senior Nick tinde ja ndene assembly baumite na mbathite kirira mono. Yes. Na mbuge ibwega that I salute him not to in fact inya kuri manjira charwiri rwarera mono
niki na mbigiritwe kia ruiri rwarera nkathithia atia nontu pena moshimura wariku Yes. boba kiuma riri rwatigirwo tinya mbi kana mbi. Yes. Ainda achwere niki arwa mbere na kuthirungira barabara cha ruiri rwarera arambira teto njo muntu kumwe nkathithia ndarambadakirira na ura twathingatire turathithia mantu ja manene. Yes. So au kwiragwa mugara mwena akiumpe. Yes. Personally niki muchore wakwa na apart from kuga tuna differences na politics utereru na rurungi tekuga twendwene otherwise ni amwire ibwega no ntunkare kwa mura ibwega moyo tembe ja kuja kwa thathara ari yakethwa ateo kana ari yakethwa anteo. Yes. Otherwise ibwega nteto ne cia kanisa o muntu na gwaterwa ngirwawe na murungu wawe punga kitwe umene na twi mwito jo mwaga na mwathani. Yes. Na tukithiria antu matendo ya mega ngutika tugeta kuraja atwakara mzuri. Thank you sana Mheshimiwa Kalembe. Mheshimiwa Karuti, karibu sana. Asante. Na pole sana mbeje no kali na mantu ja awamam mwathani akarugura njire na mantu ja geta mzuri kabisa. Mheshimiwa Niki na ere mukuru wa Baite family na riuga na kugwata akuru bonde mbaru ntu agucho aria utethio bwawe na aria umba ukiri bwawe kuonera Jesu ana bonere na ndiara kwa Baite. No join Niki umba kwera Niki ata mbere kambire Niki bwa na ndimwe I wish you well na ari. Yes. Na actually mbenda ko lelia inkulukira mbere manto yange yombe inkulukira mbona ora bakuthithia. Yes. Na mbona Niki ai mustari na mbere kanisa na ara kuma kawira mwangaze kwa ngavana iyo Niki aire mushiriko o Baite family na imbona iko committed member nora ntame akithai yasha kana imukuruki lakini weinde mona au laini nembere muno kanisa ni kura kwa Baite family bila kendo mwera nianga mwera kwenda murungu ikintu kya maana lakini ndende mwera asi mukuru kanisa ya Baite family na nari mukuru ya Catholic. Iboya asiende yomwe na one of the key pillars pakachera na mukuru wina kirira. Yes. Na mukuru wari ataro kinyara twika councilor na kinya MCA. Yes. Ai mukuru kirira ndimwire nari mukuru Catholic na kwirwari rumwe ngavana aritie kanyuma ari akwari na thina muno amenerie nguira abingiri ba Catholic bekira na kinya batu tutenda kumeneria nguira kabire kira kana sutira apostle murekira nonto no Baite family fellowship na nde muguru uyu na batere kuithirwa kinya bo bakiona kwina need ya kuira bishop wa Catholic na thingiri ba Catholic isore nonto warwarirwe. Secondly ai muguru ringi wa kanisa wora ndimwire muntu ake au makanisene ya ira yondera kwindwimbo ira twina kanisene na kwindwimbo ira ngitina bakanisene. Ndimwire na ndire abakethwa baitete kiri mibango era ya okolea nonto imukuru kanisa na kuona opportunity yo na mukuru wa Baite family. Ndimwire ria baeta okolea beta na kimbundi ira bakarane kanisene na beta na instrument ira bakarana cio kanisene. Ria rwimbo rukaringwa yarwarua mwana kyangu gwera wendo ti wendo kana rungi ruringwe rwa karis kana rungi rukungane mathabau no ntaba kanisene baina worship bakumithia Ngai. Lakini ria baeta baitie kilengwe na ara rwimbo ruringwe na ngiteri ngwere ringa wa kanisene then bakungania ende wimbi because I'm a stout Christian na imbono kiburu na imbichi murungu buru na ndenda mukuru yo kanisa eta akolomiara akaya nonto mugoro kanisa akaya wana youth bakirira akaya inya akuru bakirira aberare tukaungania bibia okolea itore bio okolea bibia na kanisene ibia na kanisene na tweta kanisene baraba ina praise and worship baeta still bekirete ngwira cha madhabau na arakire okolea na beta baringa ndwimbo itewetaniria na ukumithia murungu au ake bakwera mukuru inda mwene kinya nara kweta gatia kaiga gatia inda mwene na burube na kireria baromi amwe na bakiringa mpi muno ndwimbo yesa katawa na kukinawa lakini ndona ne akwindwimbo cyo kumithia murungu na kwindwimbo imwe tomba kuina bana nchamba iketho itokumithia Ngai ko ai mukuru kanisa na nonto imbiche nyawo praise and worship na rambita na ndemuni
kwi bio tutimea kuina tuiba madhabau na kwi bio tutimea kuina turi antu bandi kwa aire muguro kanisa ntiko expectata kilabwine na njire kuina ndwimbo ira nga migivire tita na irie na mantu ya kanisa kata mwira tu nguirwe netire kanisene ndeta next time na bae na ebara batongera si advice abere tukaungana chebi na bi ituvitha cheo na mbati nguirirwa kwethirwa imuguro kanisa. Thank you Karuti Junior. Mheshimiwa Niki imuntu kanisa muno na ije kuina muno iketharia na imbijima mitaratara kanisa na ndu kethira ukimitira Mheshimiwa Niki na ibwega nuntu auga branch keja kuruguru antu betwe ukethira wina uja pastor ukethira wi murungamiri kanisa kau na wi tayari umeitwa mwito na umeitika umekubali ukethira ugitika. Exactly. Murithirio Meru TV tugwatanite na atongeria baba no withirio kiuria giaku Pastor Kalimba, thank you sana kumantareja kia gwibwa kana ntuba kwethira mitambone no nututegete na shukuru sana na bara bonde bombete kwethira bagitaka. Mheshimiwa Niki President wa Ndeguru William Samoei Ruto na munini wa Rigathi Gachagua ibarare county ya Meru igoro amba mbenchokia kiuria ki munene ugira mbere ma kambugi ibwega Karuti uga batiankwire Karuti mantu jara antu bauga governor Meru na aririe na mantu ja kanisa ya Catholic na bishop iroria bia mwathani birire ore biaragia mwathani na uti competition kanisa etithairere antu beta kwaragia mantu TV ne mantu jo maira na antu bakarikia na kaweri support munene o kanisa chionde na natwete respect kanisa ira tumite na akristo bakanisa chionde ibeta kanisa enewe na nau kwa gwatuika kuri untu bwenderete butara misunderstanding bwina leadership bo jasova kwa mwanya na utejo jenderea kwa unande jau tukaja andlesi tugora jaugero jangu kanambi antu ba mwathani bari ora baragia mwathani na maybe ingwete kya kawera ibarane ya mwathani na nya father bakathoriki utaigwa bete tabakiuga bena problem na governor awana boja ire nchoke mbere Karuti ndwembo iri iringagwa oni ntwere ndi DJ on bitete ngugi chionde ndi DJ yo club no geta ke irabu kuma thasa chio tuko are bethera bakwogita na baigagwa mwathani abwiri kwethara aku abo kwa ukenda kirabu kyo kiendere abwega muntu igagwa ore akwogita agita mwathani no wikire rwimbo ro ni nyunyizie maji ukara gwekera ni nyunyuzie maji nukigwa omenyote muntu gakuthikira nukigwa so ankwenda kwira Karuti inya club tutige accuse atuga gikuringa ndwimbo cia kanisa gintu nakyo gitagwo mugithi nukigwa rira ina koga onore orarira aigwa ni ora mutiga nukigwa aigwa ora mute tondu ari na mwana tiga kumute moikie moikaranie ahota kurehere munyaka mucie nukigwa bage baingi nyabagura bera ntwa na batene nyana na nja cheiga turia thina rwimbo rwa ndini nuntu ruri ariria about lifestyle nukigwa so kwethera rutiringi muntu ukwirwa nonoki twira kwa bunga ke muntu ure ukugweta rietwa Jesu Kristo no kwaria mantu au mana gweta bwega muthingate so tugajukia tuga tuchoka tuga instrument yiji angaicha kanisa angaicha ambi uni kanisa ira chiambiretie gwetu thai ngaijo gwikia ira ndakomborithagia into biakwa bia club ria ndari namba inkurukia kanisa 10 nukigwa rutero mujwa na kiena ro mujwa irio era ndakomborithagia bakirimi irio era tiare yari nkobwara kwi namba njiti mbayate nya nyomba nukigwa so irio kwa pastor Kim ndabakomborithagia into bia irabu na inyange ata kanisa chiao ibauga na ndikira kindigariti gintu kimwe ugeta na gwetu muntu atienda okuruka mbaene anywa chaiku atienda inyokuruka associate ende weta 3 stairs pastors baratuire yo kiumia kimwe na slopes Pastor Bameru na slopes kimechemania yonde beta inya gwika mechemania ku
na aruba kawira ne thaira ari umwe thikirani na cionthe imba imba utio iruguri itagwa hotel no hotel ina club ina gwa kura manda gwa kunywa nchobi no to igwa gya accuse kwa ukienyo mwereje itume nonto gento egwetwo hoteli kuga speaker ya club yete unjia ni umwaku angarira kamatete murebi yete kamata pasta nukuigwa so tukariria manto jau batu okorea twitagie kanisa okorea te county government okorea ni kanisa ebeite no okorea te project ye kawira mwangaza ukwendete tweja kweja kile manto jo okorea mheshimiwa arenka uga okorea ni murega baichu nukuigwa ko kawira kaikagia mukuru owe ngugi sana tukeja ukire okorea mheshimiwa ni kitu tunde na kiuria na ugwe na nkuona mheshimiwa Kalembe na gutumwa imoromo sana lakini ntekwenda gwikira Kalembe kire manto ja kanisa nontu Kalembe atonya tutiuma arera tonye twete kire manto ja igie ndio president mheshimiwa Niki yes deputy president wa Kenya na atongeri barari Meru kire kwariria manto ja igie ria muno mheshimiwa Niki na antu baba ingi barari kieni nega gitoro ntekumenya kadhanu rari na opportunity mheshimiwa Kalembe na president yakiaria na ragure no mwankanto bare ugoti nomba kuthira kiuria wananchi tuli ugoti kenda ndiguruje yomba gwitana mbere mheshimiwa Kalembe mbere mano go support finance bill area iketwe bunge na ndirakorokirwe finance bill itebugi to make sense ina tomanto tu twagaku yes na yangi tijamega yes nontu economy yetu yes aratha iri ya ntwaraja yes na ingwetikije kairi ICU na mbere ma mbere thirikari yetu itiga kinyira finance bill ne batere kuthithia other steps dinama my dear president yes ni ku wish well yes mukenya yes but antu baba thiurungirite bagutwaria president yes barithoma in another pinch yes president akithoma uria akomba gukiria economy yes athiurungiri ni almost 70% ni amba para muthiurungirite aba kuthara na president aria akumenyera cabinet irewe ire muthiurungirite ndinama akethena very difficult time very difficult time kwerecha mwananchi kenda amunengera gipindi kia bieri yes aria akorona corruption mbere nontu uriona thai yatha ndinkona agatiko ati muntu CS baba athuri cho muntu akigura ma apartment na nini so kugura te mbaya but within no biumia kamieri okwa muntu akwa so rich when has to take to the expense of mwananchi uria winyi kabari mwanka kainyo kabisa so ntirona je ka finance bill irari nyoma priority mbere tutiramba gutegera tuka corruption na president yategera cabinet yawe nontu namba barabeta wasuri hamba barabomba kuya gitu nyege toneka kamgoira uma bwakama na soon itwetete ko banemu amba bagwo gwe bavyurukirite president baba ingi na in fact bapite na bibilia bakauga ngugi yao advise the president kumutetheria manifesto yewe na mantu yao nyomba kuendelea na mbere mbathio tegera baraba ingi bathio tetheria president yetete na mathugani ya mwananchi uragatetheka but at the end of the day no ga carry the responsibility personal responsibility nondo no korwa biuria amba bao ntumba gukwira mwamba ibo thai no tutikotini na ngarekano ari agukwira atiri cabinet re batero mutego waziri jawe kuma mawaziri CS bo bonde andu bara bonde bo Anthony general kuma ubange baba bandi vice president kwe babeka bareo na bange ngugi yao 100% kwa jawana na 10% ngugi yao tikutedia mwananchi igupora katuga jamero na ndi president wa ndiguru ena andu bara bamugwete mbaru twina waziri mheshimiwa Mithikali Nturi twina ma PS na twina atongeria bange bara bathuri kwina Chief Justice Ometemero kwina
Inspector General umite Meru antu babo umite Meru mheshimiwa Kalembe be krazi ne kira kiamba bali kugale badiru kireta president in fact tutikwenda ku cycle no to president na antu bonde kuma Kenya yonde na nakomenya bonde advisors bawe biria point irankwenda akuga yes ni advisors bawe atero mu advise ndabatere ku understand that president akonda na economy no kuigwa yes andu twithirwa baatu na tukithoma different page twithwe baatu biria tukwenda gukiria mwananchi te kwithwa mwankera thaina ndigo accumulate wealth so twetu in the accumulative no ndo temeru tukwariria ria twakinya kwariria meru tuka factor na hero terwa meru tugengania na ngania but yankuga accumulatively CAS ministers banton in general na bau police waugira bonde ibarindi penji ne mona president ba make sure kinya kuongera mwananchi murigo tibibi utethia mono kurukia mbere makwamba corona mbio na corruption yes. Thank you sana mheshimiwa Kalembe na tweje kiri mheshimiwa Karuti ugo nukuona nuku support finance bill ibaga mwenda chamba uintena thina na finance bill because it is president ka kwenda kuyuria manifesto yewe na maono yawe ya awire na kwenda utetheria mwananchi au manthe aitia na kiriro ariro president is very genuine na nteto ira kuthithia mantu ya wokera antu nyumba last week mwenda chamba indari Nairobi issue we cia matha na indetere ntura ita wa mukuru wa Njenga mukuru wa Ruben that area na bwana Chambo kya kutha kuri antu be ni rare need ya nyomba ni antu watongeretwe ni mwathe the MP wa Rutero wa Ipakasi that area bwana Chamba ibo ntoko na mtu ya Pasaris women rep wa Nairobi akiroma kwa 100% ingo support finance bill kiri manto ya kuita levies kiri antubara by na pay slip na baraba kwa barita 35% manto ya karia yau andi ni mwenda Nchamba thina na finance bill thinera ye kwa mbuba kuthwandi nio iwera Kalembe akuwa mbecha ichio thuranwari ikathia ta the right procedure nyomba ichio kwari iatethia mtura we need ya nyomba ira kana ni antu bange bakoya nyumba ira baitethie nacio wabora bwana Kalembe wa miathina ya mantu ya maingi ya garikanthi bwana mwenda Nchamba munene omba kwa antu ngui lakini kwa twika antu kabetite kuchiukiria kinya ria munene akwenda ukinyirwo mwananchi wa kawaida amwira mathina yawe mwananchi wa kawaida ateona kanya no ntobo antu ba ibaingilire you see like yesterday the president was in Meru the deputy president was in Meru but to make matter worse kire arimi barabara ariara utemutongerio Meru tibala the senator and the governor uronere kanya kakweleza president manto yakonie urithi bantu wa Meru manto yakonie factory tathithirwe kangeta ni bwana Munya utire mutongeri orarome I don't know kethe ke boardroom kaina bararirie batu andoneraria ni senator na governor lakini bewe weta githunguri antu ba rutererura bararirie bonde utekinyo motaririe ndori how comes president to kwethera kala na haraka na ndewe ya Meru gaita haraka bakinya githunguri na haraka muchombo wa haraka wonta borankwenda gwa bwana Nchamba antu ibeta ba koloma bakera president kinya kethe ke boardroom katwari mantu yele ya thatu ya koni antu baba ibuitu ba waira ya nara kwetu indebirwe senator ire mantu ya koni wamba bongombe na antu barabetu borwero karibu antu batano ntekorea president na rokire na aribo ya muno na wa mheshimiwa wa Igembe North atomwa atoroka we bana Julius Taitum na umuringira thimu 24/7 aimwelecha lakini utuko obo antu ba eri nyomba antu 40 families au mutuate kitha mheshimiwa nonera kanya gakoromara kilengo ene akiwa kinyo tuko bobo akiawe yete president antu ba kwa erero nyumba antu 40 batena antu ako mama batena bia kuria are mheshimiwa Taitumwe kuma au iri arena mire mutuate aikiria antu bara tent
abaikiria tuirio bena mheshimiwa Elizabeth Kailemia the women rep na ntontu burandrone ni butebui na butangwiririe. I was very happy nonto sinita naronere kanyaka kwa tukileti issues ira mimbi kwa affect antu baembe ruterura lakini onto burandrone burubo thoki piu ne MP ba Meru bonde kwa chekanyaka kuroma bari kire arimi bo ara lakini president bare weta nara na deputy president nara central Githunguri buonga MP urari kuo karibu kinya everybody nararirie nyamurimi nande theishira kuona ni bwana Chamba kuri antu baya wakanya bakaingila bangi kinya ke mama wo wime ngavana to Meru kwe bakinyera ibo baire kwe kinya batethena na mama lakini onto kuri ingangi bya terembere ara bya igila antu bange baka meao baka mama mutore uri mbere mheshimiwa Niki ari tem Niki kuri ingangi binge bya bere Niki lekeru ajaja kuwa jego you see kanku anande kinya ke president yara kinya ke wamba wetoke thwa PO mtu wethwa PA kwatuke we kinya MP otioya inya thimu kinya message ya tomote chokia na ndeka tukuatire in simple time tena thina na finance bill ni lakini president ri akiamba buru ku implement mantu ya antu ibo lele boya mno baraba ko wangu yeye kenda at the end of the day president atike kwingona tamu imwe na nkiongera mbere ni giatiraria kithore jite ki murimi utumba kuingira antu nyomba takabentane te umiri barathagwa ina bara ingiri mheshimiwa au barauga mbondi room imbi wona tokwera wa mbondi room ereko mbondi room takuire bara mwana murimi bara mbondi room baraugire to kwaria mainge mbondi room no athikirite baraugire ya mainge to kwaria mbondi room but inte to era atacha murimi turabatere kuigwa mwekuru akarungama no nduno koroka rukire kukama akaita mantu jawe original ke president mundu wakaigwa kweri wako no jambio ta murimi ukaja gutega andu ba baritinda na president rukire sasa no na bakone nyo opportunity yo kama to na ndege bagetinya bakiaragia murimi aja naja na president akinya naja arimi bairi batatu ibaye wakanya kaguchieresa kire president na ndeto kathira fear na divisions na kurega kwethwa igita ronde tukuga uma nondu nchamba to ari akwaria uma tukanenga ira antu bakai responsibility antu baba batikonda bangi bakinyira president tukaigwa to kwaria mbondi room to abatare kuwa mwekuru okuma na ari athiru akarungama akera president akaya opportunity unyanda ikaigire akaria president tukaigwa mwekuru nge okuma aburi okuma nyomwera na mtomuromi omwe tawi jangani ntato inge chambo room bukata bukara gandagene bwe kinya ina barate tege ngongoli bukata bwo ikira mantu yo mbio stamp but ntato icha koja kuinga ira mwana inti aja babu bukari mbondi room ne bukorete bwo kireja nyama alafu at the end of the day bukatwa how tutakubali jangi tukauga inde atatu tutetekeria imuremi twane ye kachagua nonere kanya gwita ke muremi na aria pena CS beta mukarimu etagwa mukarimu murimi omwe sana na beta batega nyage kiuga na bathithia onge mundu raeja na views tiawe murimio eria ni kurabate zeroero para oyo karutoigwa pangi bonde baye wakanya bombe kwaria teroero rwa raka no ndibu kumya bobaga birabu kumbekete na bote kwanda uma ugethada buma kire kiatho kiegoro mheshimiwa Kalembe kia mantu jigi urimi bweria antu bari bararombere president yombe kwethera kibateria kire murandi jura bari na ju chokwethera bakithiira arimi bao irio bya ng'ombe bya kirasi kiegoro kira gikomba kwethera gigukiria maketha na murandi jura jojo renda milioni 200 president narombere kwethera kenenkanira milioni 100 ikomba kwethera ikiambiria nikenda na bwarimi bomba kwethera bagitegera na ukeja gutegera atongeria ntuko ya igoro baba ingi muno ya jumbe barabonde barara ara gutemo jumbe urombere kwethera akiaria baretere bathi through introduction urora atongeretie introduction ya jumbe ni seneta Kathuri Murungi imbiera atumire Kathuri araga kunenkara jumbe kanya bakethani no ntubo instructions ile iraeja ni kuma mbondi room Kathuri atirari na alternative ingi na rari mbondi room au ogo tirone nya governor Meru akurungama atari organize the speaker Amero ko na ndiketa ko nda tu nja mwanga ndene no ntutura batere ku recognize speaker no akari recognize house ewe to kwagita atia kinyora MCS barungikirwe
ora ugonyo ni chamurumbe bakarande. So in fact atuge atiri kwena kasoro na tena president tena deputy president kwena kasoro na top leadership ire kwa the president mero etarwero ote anya ngavana naye wekanya kainya introduce deputy governor ogwe. Yes. Narariku araegigite mustari jwa nyomwerene. So kurara makosa maingi mono. Kire muchamano leo. Deputy governor wa Meru Mheshimiwa Mutumanto Edinkia. Narari kire muchamano jwa goro? Kambuge kuringana na instruction narariku ntamenya ntategeretha narariku. Narariku arari rune ithatu. Arario but kwe gintu Karembe auga Meru ni kwaraso mono na kwena problem although kirutero etu ngavana etu nararie naria buru yes to satisfactory naria manto yara Meru ikwenda but na jo manto nuije motejo mwajo teta kwa muito ijwe lakini tumerangi ngirie muito teta kwa muito nenda inyawa igikwe yes na Kambuge Meru batue tena arua na Meru Karembe yeto witite yes batue otoro tukaro iganua no otoro tukaro na national cake anda mape na arua tore aja nundu inkwana twena urumwe tukwaria yes kira kigatuma kwera gwantu ibathukane boragwe bagwatane yes bachivumo yes kwera watumite tondu ni no gapika tore amwinyoko una tutiinuka yes lakini ukamba gwika kamwe yes ndwa yejironerwe Meru kuma rira ngavana mberirie kwingwa amberia kwingwa ni MP ne MP tengogewe kwithira ari county ariko yes bamberia kurwa na senator na kila mtu na women level yes na twamberia gwita mbecha mwanga twinga ngavana yes au ni Kenya na twamberia gwita gusolve thina chietu i president na deputy antu atusolve twingwa ariko mbere baba beja ogwa ndi ukwira Karembe ndi ubera ndabera last week ndaithara kanithi na ndabera ndirethire kindiki augete agetha kanisa runene ndethira Brandon Nkurukia kana rimwe ndathogani president wijireo mantu akurigaria kindikire rarungamire auga uyu ni mpandikite uyu ndamwere mandraka kwa borichi uyu ndamwere mandraka kwa njeshi uyu ndamwere mandraka anga kwa minister anga kwa veterinary na nuije kindike muntu security no minister interior achoka MCA barungi bonde augojo nkamo ngugi uyu ndamwere ngugi ekara ini mwanka twanoga ria muntu ujuri gatethetie ndeja kuona brando ira chiejire kora chiojura kienine ichi anto baraba ingugi ariko ndachoka ndeta deputy governor odharaka ni MCA women rep are MCA chief officers bare MCA senator na senator bare MCA mbati aja Meru marieto yari kweja muntu orungi jakarimkare miakengwa jakaste akengwa nukwigwa anto bakauga tutekwanda musia musiasa nukwigwa so ndendo okwira Meru kayathukene kumeguru ukejo taga retorai na itebietu ukeja kuona chief justice twenu aja mbati ukerwo gwete no atethetie tutwere na ora wa sports kaberia ukorwa no baitithetie tutwere muthaura njori yetwere kuina jawe kenoti no kwigwa ba bonde nyoka boria niki no kara Karembe no to kwira no kwigwa tutwere nyamunya no kwigwa ondi ogwagite twatoro bichie batwekite raini au no tigo twatetheka lakini kuri antu atetheria bikira tigo mbera baba inge tigo bauba inge twera no nao no kwigwa na Mheshimiwa Gatangugi bikira na Mheshimiwa nande ari bikira tigo twera baba inge menya otumba kwetha wina gitege otethia antu 500 kana ngiri otethia antu 20 ugikugutethia bange bekare agite thaiji urutwara njukirie thirikari
Urigwa ministry chionde accounting officer chionde karinjini. Na ate kuri ora bakauga. Nukuiga. Urevera ministry chionde chiaena nje nambi irwa bagwikirwa. Mbati beto muntu agwatagite utotinda naira nagwe. Iko gituma ona kiraito rere minister yete Meru utiona ngari nyingi muthingatite. Nukuiga. Iko gatuma ona bakirugi batona nyingi bathingatite nuntu barenda otamburo. Na ndikyo nkwerinya mithekare nturi ate kagweri nyene ririko reu kethera na karete gite kia agriculture nikyo kinene Burundi ene Kenya kina manto amainge buru inyawe ambirie kuithantu nukuigwa lakini gite kia mitheka mheshimiwa Niki gitegaira na mutegerio Meru TV gite kia mitheka igitiro kia chairo muno geito manto ja kawa ja nenkaro deputy president manto ja majani ja nenkaro deputy president manto ja area ya nenkaro deputy president mitheka atigiri nguge inkai kire ministry ya agriculture mheshimiwa Niki jau tote kwenda kumenya okiaja kwira mwana oko inda umere githiki MCA muike cukuru eni nikirira ndamuikagia kana mugurire irio bya raichi nkuru kiora ndamuguraira eute ngugiegwe na ngitaithia Niki yes ndina ma nchamba tutikira mithika nteto atiugite agutunywa arateta arauga kouwe nabio igoko mutunyithia no do ministry no munene oyo na ateja Meru auga goni ngutunyo comfortable na delegation of duties it is well shrined in the constitution ikira gwetho aka indelegated bandu no we boss no tunukona president eja na kumuricorganize my friend nujo goni otenge ngwatare anda tataira UDA then Meru no you remember very well na akwinya to atengwa kwanto mugwanja bara batingi tikiru nya beta kinyana are state house ire enyomwere na nare tukwa ingirwa batwe twatigwa tukiuga batu tukina rumbo tukokira tene tukathure mbio no kumea king'ang'e igo tukigweta Ruto akaigwa nyongo ya kagakua lakini at the end of the day ntena pen na ntena ambi I wish them well no ndo kumea bubo go ndikia kwaria point ira to kwaria unity among leaders wa Meru babe na area ende be na kandi baithe tarungu be na ndoa okaja kuthikira yakire baonge arariria area othikira clip ingira chandikire makaragia no kuwa kuona gatogi na wewe MP mona akiaria kuona gatogi so bila tukwenda unity tuga atiri thine Meru iking'ang'ie ronde ni wantu bamwita ni othine kuria tambio but at the end of the day tuna tweronde to twinga tore kwaria nteto eji otro Meru kagira atia ikabua is better on thore inde nkiuga ambio nkiuga uma no ndugintu kembere ukarote akuga bia atuma weja ogeia mantu rwiro tuma tukitwita hanga twita ngambi inde kithunguri nteto ikarua charuruko kyonthe kabisa na murimi nyaka ya gwaka ya jana thina ge president dinama kwina problem Meru na Meru kada kwa unrest na Niki tugatikaniria for the first time unless we change the leadership Meru tureka kuona mothio jaria Niki akaranja getera ngani athiria gitikira kende jira kingi tukarego change uthi wa Meru tureta blandi enjeru jaba karote na bangi utongeia wonge wa Meru bandu ikendera gutonya nyene no ndugintu kembere kendo menya thina yambirie kuma teneri ntwangaine aratha kuma ntonyire mwanka thuchi akiuga nkumamira nthe na akainga njira imwe akauga ndendo batagaira bakejana nderiku na ndeji thina euma kuma kaumo kira ito beja ina na bako cedro karata county ikigagwa kira twambirie kuina rwimbo ruringire tifawa mapema but then geographically Meru ni nene to the extent that the constituency ithatu ikae wambio ikae wa county na constituency ingi ithatu cha Isiolo ikae wa county lakini no muntu nakwenda gukarira bangi bonthe na nakwenda gukarira nthe onthe akajukia constituency kenda ngavana constituency kenda ute wa kana na Niki ukaya kuthwa muntu akakarira kenda no ora jukia ithatu no ora ngethwe ngavana arabu resources tie kweja au na mai ya kwa minister buru etikiririe Meru ethwe na constituency kenda ri no tokora umu kuma bakiraito
Toruga na baba twereku kaba taije toruga leadership Meru ajumbe ba Meru kaba torujithagia kera bena aja ki muntu ari wa muchara jo eta Nairobi ote muntu kwariria mantu a Meru kairi na ikia to mo kuona mera egitare Uhuru yetro Ndragi egitare Ruto ireto Ndragi indo ke anto bonde Rea kure ikorombo. Oto jorea. Bareja maoa, Uhuru akaramera. Na kimanja ngare ne. Ba Ruto ageta maoa, akaramera. Yende thaiti. Beja po janande. Beja otemo jumbe okwariria. Kenya yonthe. Na are anto bakoragwa. Continuous inagwetu. Egembe. Mbatibora na unange no kwigwa igokorerwa. Aja inyaskari beto bora giba county bongwa. Kwora kwa MCA na kwora kwa antu betu mbati nduga unit ethrete onora gwatuika tukaumagara kibiri tukambiria kuga ekorwaga ndo achianjaja othikirani are ankwenda okwirani antu atutinda anjaja tumagara kathuri antu eka muchemanio seneti areria no akena mamaoa no kigwa antu atuma manda maratachi amandamano agatuma tukobia twakorwana aja turenda kuga atiri ara makosa jarikia thibo kwenda twiganua ukienda gutano no mwankorite nguo no kuigwa itwetikiria ara makosa jari na batwe tu bathato atombo twikite tukareta change ya Meru ogwa don't expect muraikeja nuntu antu bara gwitikiria okuthugania bakareta change ibakoro amechara na berara Nairobi berara Kareni berara Runda no kuigwa boy banganiri bakeja gotwa ngono weekend ye wenge gwakinya na iro bakeja mathikone kweja kuga indonga merete mathiko ko batu to create any change na ingwete kia tukamberia kwa dress karembe ogwa nwinya gwere abo are ome kwiro kwe caucus ethithi tu ereba MCA enu ba makasi na ba DMK otone ni ejera kuruka Nigeria control aba mulega na bakoroka na inya batu tukamberia caucus narua yombo tethia Meru. Thank you mheshimiwa Niki. Thank you mheshimiwa Niki. Karuti. Ukitauga mere Niki uitu kwa hata na Niki na Kalembe to some extent lakini ya mwakitu kwenda kureanira na Niki. Ndimwire uti MP wete Meru kuinga ngavana na uti senator wete Meru kuinga ngavana. Barabara na miswanda ya kuwani ngavana ni MC wako. Ogeta tawa DMK kyobora. Unyo tionda iwa no tionda ona MP yete kuinga ngavana. That one yongo eto tukureanira na Mr. Nick lakini ke manto yange tuwetikaniria manto yake begi tukeya nao lakini manto yatokovia tukeya nao lakini I want to categorically say that uni Dre Franklin na uni komenya na gwakwa that rwari rwonde rokwinga ngavana romanite na MCAs nonto wathuluma na ndwari ira chiethero itiwitaniria in between bo na marangavana. Secondly bwana Mwenda. Yes. I want to echo manto yara my brothers baria. Vina yetu ira nene yendene Meru ni pride na kumenana. Mundu mwaitia the only MP mbona anye na nkoro kinya githandu betha bena they are different opinion na ndware chio ikari uni mendete mpuru for one day. No bawe da Meru yonda kinya githandu kwa na kubirana na na gwethia wa kuthithia manto ya wathithagia no wathithagia manto yotethia bwana Nchamba. But dinera nene yandu beto bami kama tendrene tundre empiura wa tarirwe kanora wa alikuwa chindro other areas kama kwa watu wanya to ngui. Yes. Ukiaweta nara kwa Ruto kutumi amoro amboro Joshua tundre na ngui Isaac Ruto atamwendete na arue na ngui Alfred Ketela atamwendete na arue na ngui lakini wewe kwetu Amtobara bayana na gachagua kaburinga muto ageorwa wewe emberere yetu amtobara ba ite perceived that mean but ewe te hamborwa pate kuone ro value wewe taruterura tora mtu wetu ya kuba ikirengo no ari na kureira ambiki ndrene ya Meru County che UNDA and elevate ke batine kya very true very true Joseph mtu erwa ari ya mene ke TSP Mundo domi ndokta
muntu wichi mantu ya environment muntu wichi mantu ya roi muntu wichi ote muntu andika proposal de antoe kwaki ya kuria mbeta kinati arona itevi antu but ntoru akika ko wendro mono kwena thirikari ya katai wewe teka katana kengero kuo ayangwa to empio ngorari kuo maore arari namba 7 ndene thirikari ote muntu wendro mono kwena thirikari why imanyara ko ingwa bakirire no ntobo uri Otoinya wari nande thina yetora nene ne antu beto kuria kwendana ne antu beto kuria kwatanira otera ndona ngavana wetu wa Meru pawatanite na MP betu bonde baita kwa president baki tukimo bakiwa katwetete kuthetera antu batu ba Meru baewa their right share era babatere kuewa no ntu batu tutware number 4 ndene ya kuringa kura te UDA lakini ukiakona twinto tolato kuewa my friend ende kwa wete kimo kia CS ndene ye mbere novi ndene nyambe ne onde kari ure kari na PS yumwe yani itoero na itoaniro wona eteke moike ya nero kia CS kemo it's not right no toka etanara ende karote gware etanjalu nara bataringe karote otiareria nonto MP bagwatana ira kwinga ngavana thikira ende bati ogwatana agutethania bwaja ire ngavana noe to national government ngavana no rwe bara gutethia ndi kurwaja na ndienda thikira ndienda nguge ndienda webe MP bawatana ira kura MP kura ngavana otekege bagwatana ira EMP ure kunori ko okura ngavana bonde ba ingavana weta kuruma thikira ni ankuire na arua ndicokete au niki na are mpanda ike mwembere weta mbureki mpanda ike mwembere weta mbureki ndenda gukuria atire ndenda gukuria gintu kimwe ndenda gukuria kempia bweri gwita nguga ngavana mwanka empia ka micromanaging ngavana muntu thikira empia bweri gwita ngugia wakabanga 140 million ngavana agaita ngugi ciao Raitherio Meru TV tucokerete kiri mubango joro muri nyumba ndeka ite kuraja ukathiora mutambo The BT Sacco nä sacco yaku ĩtongeretie mantũ jaki mbeca na tũrĩaja gũkinyĩra kĩroto gĩaku nĩtwejanaga ũtungata bwa mĩthemba ĩngĩ normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, Mine savings account, business account, Womini savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombo inyo turiongera credit wangi cietu ire maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, athi na kinyarare. Kana uturingire thimu gukurukira namba iji 0701911765 kana utume email kire info@thebtsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth. Oduna kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiajania ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Aranirie na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rugoji na twona ruririmbi rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano
Ibwega sana muraithiria wa Meru TV tuguchokera kairi tugwatanirite na Mheshimiwa Niki, Mheshimiwa Kalembe, Mheshimiwa Karuti nagwo mutegeri wetu Meru TV twi nagwe imwe kwa imwe nabi mwanki naja irumuri ikyo jo ntukuna mantu kagita kwa twete mbreki riu ringi na ndi Mheshimiwa Kalembe na Niki nkabwathurana Niki endere aria tagwo kare na ndu tutiko bwerewa tugutegera mantu ya national government ni kwenda tu makiri national government twitekere thina ile county na yetu ya Meru na Mheshimiwa Kalembe menyi kumenya murenda tucoka arakiri national government kairi nani ndienda kubulita au na mumbetekeria mbulite au ndienda tweje mokwe mwekere mantu thina ile tugukurukira county yetu ya Meru. Mheshimiwa Kalembe mbere ma ndianjirie na Niki, Mheshimiwa Niki senator wa Meru Mheshimiwa Kathuri Murungi hari na haki gisheria ya kuthithia oversight kirimbe chiri kweja county sheria ondaugere babwie anto ba media thoma ni sheria na bokera kandoria tu bikera ede sheria nkothoma sheria eriuga na bwiri oversight over national government ete kuga county government eriuga bwiri ko oversight allocation area national government egatuma county kwa hiyo areria yau yakinya iyagwokana na nyama igakinya kimwe kuruthi taraka ire PC ri gitangirwe nukiuga yeja county ne MCA obwiri ko oversight senator athirairia ngugi ya guru nara na enda yuma akiaja assembly kaumiro nara gugwita buthuku bakandesi na MCA ba mutumira senate na kiaga ku report ni akauma senate ya tumwa assembly utino senator bomanagia na governor awana na kiaga kore thimu ile aja bongu borite. Mheshimiwa Karuti senator wa Meru Mheshimiwa Kathuri Murungi ari na haki ya gisheria ya kwethera kithithia oversight mbechiri kweja county to my understanding whether noge ya wenga ku oversight urethwa ni control of budget urethwa ni auditor general urethwa ni MCA bakathithia report bamuikirie senator wa Meru aina haki ya kuolelia into biraretere kuma kwa national government kethira ibikurita ngura ura kubatere one rutero wa gavana ruwa utero ya gavana ya senator ya kuolelia mbecha lakini kuririkana auditor general yake ya kuolelia Meru that kwe na issue report ye yeta senate ne yakinyila senator wa Meru control of budget yake akona kwe na issue report ye kauma county yakinyila senator wa Meru MCAs ivatol bakyakuria wikura kiondrene na bakolele na metho boboya na bakona ati mbecha kwe ite tumekete boya kana ni tumekete boboya all these report tiakinyila senator Meru so kana senator wendora warari na right ya kuolele kethira intobira kuritanara national government bombera na batere kuthetera kuongeleka kwa mbecha kuya ke county we na batere kuthetera county we kumbenefit na national project imbinge at the same time na batere kuolele kethira mbecha iri kuya county ni utumeka bora batere kutumeka so senator na right kwanza wa Meru kawire arenda kuthithia ngwe nkurugi ora bange barita aterita ngwe ke muthi akarita ngwe ye na ndabu akathithia oversight ye na ndabu. Mheshimiwa Kalembe no ari bunge senator wa Meru ari na haki ya kuthithia oversight kirimbe chiri kweja kuma kire thirikari nene ibwaga nchamba mbere nya ntira gucokeria no tugitire kidogo kiri matu ya national no ambetikiria mbwe kama ngi ucokeria kau kurite piete to tangazo thai pia ambassadors lakini utimu mtu nyomo turonere akiuga ko uite bya ambassadors no to president netete ito kwenda ambassadors baba ingi tene Meru that number 1 number 2 the president na deputy president ko yo toni mwari wa baandikite uroko yukiana agika ya ngambo ni atongeria wa bari guru naria papatero tura president tunekera mwari aja no regi warero ndene ya igitharengana ithwa kwandika bangana buga ingiri to batare kwetha tukwonu mwana ora tukaroka kwa ona kuritu gwita thubicine ciawe antu baba ingi ba Meru bambe kuthita atia na no yo gacagua categorically araugire Jerusalem mbere
ne batere kwamba gutegero Yes. ni waraugire ou nera mwana oria lakini ketha atega chagua ketha ate president ore yiro twira inganga bibio ndere ibia twira mwana oria nyomwe ko wo twira ko una ni kuthiria jau in constitution Kenya either 93 thoma kuma 93 to 126 kwina mirau ni kweresa bo bwega ngugisa senate na roho ya senate number 1 kana senator kathuri murungi mbere ko represent ko oversight na ko represent na registration na get overboard no ndubwa mandeni janthe na interest cia country na kila kitu kenda ithiro ire hapa house manzo yujo na kugita atia na kunengerwa ndene constitution waje parliament bena roho ithatu legislation oversight na ambio na ko represent the same case na assemblies tietu ko ro ya senator Row number 1 it will safeguard the interests of counties especially county Raumite ko is like our father they into be kuma na mugao to national akethwa are au akethwa no tetera mugao fulani tumba kuja ndene mbio emeru na ketha na egi power eu na power bandu ekugita atia egutegora yukugita atia chogo tumirika na kwena procedure ukaja gutaka senate na kana senator na office ndene assembly ndike akambea mi witness herio nikenda mandu ya jonde MCS bagakurukia no ndobo iriitho ria muntu nchamba wokaja kuthura kiagu we gugwe te nchamba we assembly iya nto bakiagu bonze babatere kutho bara assembly ya Jumatano batiba kanenkera nchamba kanya kau aba represent no kuona ndika ona uma gitibatere kwebera MCA kwa wakati wowote no ndo akarinde aria imuinge chokarinde aria so ibyo yotomuona our constitution ne separated the powers mwankanthi governor is not a representative of the people imwandikwa we can fire and hire the governor no nduniki no ina mbete cietu itubatera kumuria bioria na kumuria bioria na eteo na tukemenda kumenya na atambe cia tumireka na atatieta the same case where they want to ikathuri kathuri na batere kuria bioria na bioria biu agatethero ni control of budget ina akoriria era nto bamenye kathuri ya theikie nini akieja kana thani through assembly akagwata menya kore antu batikwerewa ale gankwenda omwana nto kwa uri kandiriani omwere atire nuntu akoversight through na ina akarungama kidogo mheshimiwa Niki Kalembe athirie point ya wekaenda ngweje tabwa muno gukaya kutho kuna misappropriation of money nuguigwa all those documents ni watere gweta kire ofisi yao ya senate tayo ire ara uria assembly mando yo jonde abatere kurara na senator no ngwata bubwega na uroka mwikira inya no ndunge no gutegera ni control of budget control of budget ya jaka reports ya wana nini kila kitu whatever bando o na nini wategete quarter no ndai ngotika tuna quarter ijire already ithiri quarter ne ichonde ukakutha kuna makosa ni obi uri batere kwithirwa bigire aisa kire senate senator governor ageto John Twareti otekie nine amba bethirie ni senator imuchiacha no ngwata na ukaja gutegera egitara kire ante kwenda tugamba tuchoko gambini angonda atwitira giceria nigio njogio gambine ante kwenda ogambi angonda kugwatithia mumeru ura tubatere gwithana na kathuri abatere kugwatira makosa kathuri mwana siasa somehow kwebiuria bia ngavana arori wendene ya senate na ethiro nyawe ngona kwandimate kuna makosa kutina makosa politically senate eja na ayo ojo ara akure some of the issues kijaka tho ikenine but burabu batere kwithwa bure oma imbere ma kwithwa kwina substantial report ire ketho ire senate
etho i senate gavana batere kurirwo bioria senate ndokongwata Yes. orwa bioria senate akaja kugwatikana na makosa Yes. jara reo ojayo igorwa Kathuria na Rotha ria kathia micemanio yewe kwira wananchi akwina makosa Yes. ale akwe yo correct maoni ke no ndigurukira ora gukari in fact iba misunderstanding Kathuri no ndo karuti twari kwa kwanje kithathone kiawe Yes. nyo thina yothe yaumire Yes. Kathuri auga atiri badu roe kwa ira mpeginde senator Yes. ngame pray bwega Yes. no kuigwa Yes. na inya thai Yes. itukurukiritwe budget ekwetho atukeja naja mashinani gutega inya ngugiriko githaria ikorito teugire tukeja na nte kuona kuna makosa au ngavana ati batere kuinaina no ndo gutho atukeja gutega kithima gya gagu kira kina sola kira kina biranga bana akuga ati batere kuigwa are threatened na kuna problem ndeye kumenya kuna problem ni nye MCAs bongwa rieto oversight Yes. bate kwerawa bena problem na ku understand rieto ri oversight na oversight ikuthuya na gutegera na ndinama ni kinya agichindo makati kama oversight na orongo na mandu jange na nini mwanga githate ko tuja politically senator na batere kugithate na tuja na ara yange na joge senate no mwanga report yethone ere kungana kenda ngavana omba gwetwa na inywe ngavana na kasoro na kasoro kau narekane yako Kaliko. for example they are at senate na atigete agera mwankina hau gatire no ndo ngavana wetu problem wene ni sympathy seeker number 1 irenio hau gatire ibuije bwaga goni Kathuri na Mporo bakombikia kari bare ajande tandari anda kunda rojero kwa kobo anga sijui nini mwananchi ara mashinani ataka akono itu mtu mwe kuruga kuvangekwa na mbina nini na nini na nini at the end of the day ogeta agweta senate ara akiorwa bioria ari orwa atiri EACC iba kuretere barugana kwanza baambirie bwega muno mantu jo uraugete na mantu jo uraritie kiri wananchi ukija na senate ijama kaijorongo utumba gwetikia ngavana ura wona naja mashinani na waniki age antoto iria etherani na ngavana ura chokerio kiuria kiu au ari propaganda mantu jari propaganda ija nyomwera orua na ndi tochoke anteto ne chiongwa Yes. barugane tarikina ya ACC plus ne kiuria mwaka jojo na mweri jojo no nenge ni no reto biuria bina bibi ngavana achokia bwega buru ura kubatere gwita no guigwa na ke andimita no nete gike na sathi to gike control budget ni ejere inyanga ngavana na re absent atare atamu receive all those man to jo ndi tuonere so bila kwenda kukania ngavana wetu is a procedure na nya niki akauga ngavana gwetwa anytime control on budget are is any issue kweta senate kuchokia biuria ndio tere antu ikyo biuria biarebe aroragwa number 1 bia gitara kiraitu number 1 mbanje tiera ngavana aratumaira na atoka tifa na Nick ne kiraitu inande so obite the na vacuum no kuigwa kinya Nick na aru akeja kwa ngavana etera mbambethirie akeja kwa ngavana today bati toka Misiri ndi anto no toka Misiri ndi anto mimanto ja 2020 dikera njenda karembe dikera ogwe thai atutethia miru ima ninde ko tukura kandiria ndio teberene imanto ja kiraitu ja 2020 na 2019 momero mvikirete weshwa niki no momero mvikirete momero mvikirete ngavana arachoka ya bioria bia 2020 2021 Yes, nokongwata bo bwaga Yes. na 2021 2022 Yes. nokongwata Yes. nyabi biejete mbati mbanje tutumba kuga atire no ndungavana akoja kara akiusawa nogombigwa kana karendo ochurwa but no boss urori kuthai abatere gutethia thirikari no kuigwa ugekutha kwa makosa kireito athithetie agacendira ati right no kuigwa arenga vano mero akauga ndatrimire gike ndatrimire etabanthirie atrimire gike kithoki na kithoki na kithoki mwanka akagitata akathiria but wewe ngwa araugire 1 2 3 4 akojuke ofisi na andova na mbino ndi kwa na andova emiriti kana miriti atareo na tukaja kugwa tukaja gutagera anteto jeu tukamisirindi mumeru no ndwara twa mumisirindira katoka uga atire no ndunyekere itu na atigete budget irekere itu aratumere 12 billion ngavana kawira aratumere 12 billion ko kire itu abatari nya kwamba tumira budget ya weni no
2019 2020 negita muno tegita yes 2020 2021 tegita 2021 re dai twe kawera arethere riko 2022 2023 lakini mheshimiwa ange yes ewe tare akwere thank you mheshimiwa ekedho ina kwere tare aya no ekedho ino no to control mbanje atari ta report takinya ke report yeu lakini kira kwenda mheshimiwa Niki etekeria gavana etagwana ara gwita gucokia biuria bia gavana ore urariku akauga ikwari na makosa yes. Lakini ugacoka ukorua nago we gavana ore uriku imitaratara iri kukuthithia kwebera mantu jajau angund na ndi kwenda kwija kiregwa Niki nkwira intobiria gavana kawira Mwangaza araeja na bikibiki akaeja na tenti akaeja na matangi pipes itebia gukarira intobionde biria ibiria mheshimiwa Kirito Murungi ombere kwithira agitiga kuko ina gitumi kiawe kwithira agicokia kuthingatiria ni atagweta itire Mwankaja na bando report ya 2022 2023 ikethurwe kiuma lakini tekwenda twija no twitira ari kuma mheshimiwa Karuti ndenda kwija kiregwe mheshimiwa Karuti Junior kiri wau mbere ya we ya kirini na ndio gwita bwega kambwe atiri kiri wau ukiya kirini intobira kiraito atietaura yes na bira bikuthana no madam governor na bikinya bio ukyakuthwa kwibira Kalembe kirembeta tia wira 18 milioni bia ruirirwa rera ukyakwithwa ngavana ati witaniria na muntu oro riruirirwa rera thai ati batero bichenje bieta kyanjae na intobira yari bia mbeta tia rwarera wetana ara nonto embe kwina ara intobikuthwa intobi biare weta Antwana Wandina lakini nonto ngavana ati witaniria noyo a chenjia akaendia antu ange mantu yau utumba kuwa no ende kitho kwithira mbanje ntekira ituri na wethe ana allocate tanto banathu kana bantu ambui kana bakachio kana ba antu bochio na ba allocate kintu kina no nto wore ngavana no nto bwa interest yaku na no nto bwa kureana no rore kuo o chenjia kitha mbanje tiete ku then re kana neo into ibietora bia allocate matangi ya etenara ya batere wita pikipiki jete na ati abatere weta then wathithie gwira kwa neku oendi into na weta ukwenda weta atia kwendia mbata ya telling you ni jariwa gutena thina lakini thina yo kagimbanje ya umatokariria rereke gatweje kire muraithiria wetu Meru TV kule mtukuka good morning sir in Jesus name amen nimesikia maoni yenu ya kutetea mwananchi wa kawaida bwana Niki na wakubwa na kubwa yangu kutoka Nchoro Iboro ndugu yangu bila mapendeleo. Nasema shukrani Mungu amjali mema kusimama na ukweli ambaye Mungu ataridhika na nyinyi. Naitwa Samson Mudhuri mutia kumanterecha mitone akauga mwathani abuthari meno ntubongo ginjaga unge akauga atiri mwenda nchamba ingwitikanire na mheshimiwa Kalembe mwananchi wa kawaida na tengi twire maanda madhiru alimi bakinyiro ni fertilizer maanda madhiru alimi bakinyiro fertilizer ungekauga wazee jambo nyota mheshimiwa Niki ni MP material to me it can be the best MP in South you always talk the truth atira mbere kwedra kiuga lietore kauga atiri Niki na Kawira ni okay alitumira ritane muno akauga atiri Niki na Kawira ni akora baire bagwatene bai Ameru ni wamba ukaritie ni mwamba ukaritie mwamba ungi tukaba tura jaruji tukaba tura jaruji rwaruko njini kiende kumantere cyankubu ungi akauga atire good morning ute morning ni kurukire kurunge kumbera nchamba kevya mheshimiwa Karuti Junior mheshimiwa Niki na mheshimiwa Kalembe mbuli yako atire mwenda Kawira Niki agukira Kadhuri kire oversight mwenda okay tukauma rutera rurungi mheshimiwa Kalembe kidogo mbetikirie kenda twithira tugicoka kule mtukumbira atire kire rutere rwa Facebook bara batutegete kuma kire rutere rwa Facebook kule antu baba ingi batutegete twithira tugita mpoi na mutegerio Meru TV watu kwandika message kwa njiri na marieto jaku Same, I agree with you, Karuti Junior, Franklin. Thank you, Joy Kiende. Tuned Ameru as a range of food of a trend.
gakugora Meru bamenete mutuma Lawrence akauga I agree with you guys man tujaigie ngwataniro kura Meru onge akauga ketheka Nchamba okethie viongozi biu mono na wire niki tuli amwe no ntaigwa batiri bakathoreki bakiuga bakurumwa na riria yari nteto cia batiri umwete bonde ni muntu gwitwa mutuma Kivunja. Okay, mtu gwitwa Purity kumanteretia nkubwa kambira kethia mheshimiwa Niki kumanteretia Kathera Gacheri kumanteretia Mwangandia, thank you sana. Miguna thank you sana. Mheshimiwa Kiogora thank you sana. Kwina mtu gwitwa Tony ketheka sana mtu gwitwa Tony ibwega sana ni untu bakuthira ndutegete Tony Kirima mubangone Kinyotu na Mongera ni PA wa mheshimiwa Kirima Nguchini aluga mugeni Nchamba ngabana maybe gun but people surrounding her like maybe gund but people surrounding her like Nick should stop smoothing her but tell her the bitter truth. If I am Kawira, I could take Kalembe as my governor, as my advisor. Imonge une PA mheshimiwa Kirima Nguchini no kwethira akiuga Kawira ni muntu mwega antu baraba muthiurukirite ni bo bakumuthukaia akauga keja kwethira no Kawira narua ethira akijukia Kalembe akethira no advice owe James Gitonga kumanteretia Igoji. Thank you sana, nimepata ujumbe wako tuchokere aja mheshimiwa Karuti Junior kule na gitomi ako ikona kule ndo Karuti is very important. Yes. Katuge atiri it is a traditional traditional yes. Yeah, me no ndo to na ngava na batatu yes. To batara gutega traditional inya babu kwe mantu jara cha withre mumiro wa batara kumeja batara kudwa ya tikeja kudwa ya sympathy yes. Munya ria umire kwe ria kireito tere kurwa mantu ya manginyo no ritu inya mantu ya munya yes. Ya previous mwaka juria joatikieri akiuma yes. Juria kithagwe kuorist yareo yes. Ria kireito no araumire in fact onwe na arorirwe kaduginya uronge ukeja mantu ya jomba kureso kiri gitara Kawira kinywa ageta kurwa as far as mbese mu Meru chizo chikareto right center north regardless no geta guchokia biuria biu te kuba bikagwata muntu ngavano uri kutu spendete bikagwata ora wetere ketha kuna misappropriation of money ankuga anda therio ntobo yes. Tutegeja kuona ya Kawira arachurerwe is a traditional no guigwa yes. Ria biuria bigweta guchokwa na ngavana na nyauma Kawira uronge ukeja nywa geta guchokia biuria regardless spending mbese thirikari uraikari no ntibiko kwina handover, so somebody will take personal responsibility. Mheshimiwa Karuti Junior, thank you Mheshimiwa Kalembe. Mheshimiwa Karuti Junior. Yes. Oversight iri gwetwa yakara ja muntu ene tumo akimuntaga wongi. Na tukikia kuga oversight yebwiri kuthithirwa na ara bunge etebwiri kwethirwa ekithithirwa na aja simesema ni ya kisiasa. Imbie gutuma Mheshimiwa Kadhuri ethirwe ya akigwe akithithiria oversight mishemanio na kisiasa etaka gwito kuthithia oversight itwejete kuthithia oversight. Kiriniki ariona atebwiri kwethira kiugo abwiri kwethira kiuga na ara bunge ya Senate na assembly ya Meru. Thank you bwana Chamba. Thina ya Nick na bau bangi kaba ukira ruo meba batekwelewa imbi biongo ba ukira yes. Kadhuri tukiakuri michemani ya nate athithia yes. Akiaria mantu yakonie Meru kana akiaria mantu yakonie ngavana Kawira tutua imechemani ethatu ka etano keli yes. Muchemani yo mbere ari kwa nkira antu ibwe ya no ntobo kureira bampere yes. Araua winka thithia oversight ina ndam na au nyo thina yaumire na au ni antu bokire na muthoro bakiwa nareke gwe ithete rungu tukobiene na tore na uma teba bwa kwanjire kwanga tukobia teto uma ngaito kuma ku yes. Ubwa na propaganda uteweri Madam Governor rirari women red wa Meru yes. Athiulungire Meru yonthe na kibau ahetala akiandika irantu na aibera hankubwira atire antu betu yes. Bukiompete ke yes. Every constituent every ward yes. Ngamiringa milioni yana ritumene yes. Every constituency mbeche ike yako ciana u arathiulunga Meru yonthe mwangara kikisha kwanekera itu now Biblia itu itirongwa yuakiro andra ikioketha yes. Wandra weyokethe wea wandra uyokethe uwi Kawira bira
Biblia yua kithimi kiro gathimira bangi nakyo no kyo gathimiro nakyo well shaken pressed down bobo ya pio kithimi makinya yarakinyire kiraitu aneko kuri okinyiro yowe if truly na kitha na uma mama ngavana atukira na tena kuteya kuthwa kwenda wagia kana mamtu ya rungu abiokirira imbi si wewe mama uchape kazi anto be bakaroma kilengwa na bakenda kuona kitha barabara ene thithi tubo ye baeta kuona kaukira utithithia we aweta kaya o mwana mbasare 10,000 na ate akarere te kurakara para tu kakaba ewe ngiri na bange ba ewe ngiri chelle awete everyone akaya na milioni eana nikaukumirete na arethira na atakukari araluka kuratuika bakaewa milioni 10 so Madam Governor na rekane na nteto cia ukira kathuri atira wana kwendete kia ngavana kathuri kakua atiri akeya waura kinya oindre mwananchi wa kawaida Frank mbatere ukira na kibao nkiona kithari mamtu ya ngavana me obvious mwenda nchamba kinya kitha batu I am happy with my brother Nick ate weta wa kitha makasi yakaethi akeketha mwenda ithilie akithi kana ya barabange ba weta bakawato njara bakaromwa ingavana kana first gentleman I am happy with Nick na kinya oni nteta wa kitha kastare lakini Nick nuko meidhirikali na bwayo gore what I'm saying is this bwana mwenda nchamba Nick ambere idhirikali na bwayo in Rip State woni birangu akankua atere mwenda nchamba woni MP urokaririte te narua na kuthithirwa oversight wananchi na kuthithirwa oversight barabange bakwendete ke baraba kunungirete ke bare yabakiwa akote kubwethwa nande Madam Governor kinya woni ndre na right ya kuwa bobote kubwa na boibo kubwa bobote kubwa na bobote kubwa kendora mimbi mbaba kwethwa ndretha nke mo support ndetha nto mo support uronge nketha nge support nkambura anoku nyangavana ura akethia bona atathitheria so Madam Governor akira oversight akira urochioria Mheshimiwa Niki Governor Kawira riria aromba kura augite akanenkanira milioni igana wardine cia ward fund na twataga kiri budget ira bathithiti itegukinya milioni 10 na itegukinya milioni igana iria augirite ina mbecha iretire na ndankwire kana kiari gipindi gankweru gono augira agakikisho te wondi tutumira milioni igana ukiaja kwithira kutara arimo baicindi barakore atuge area kwa ukiaja otaga irasi bire agaka waku bangana no skuru 17 na nde na arimo bangana paute arimo onkoro kino nto bamwe kwena arimo baena nange bathatu te arimo akwie 30 o arejire factory ara nankana milioni kienda gwetu achoka chakawa membe chiuni mwana chia ndona ni factor wake chonde ni factor wake budget ya county Mheshimiwa Kalembe is it true ni tonda kwa ni factor kwa Mheshimiwa Kalembe is that true ni factor wa but kuri mbechira chuma kiri national yumo icho chiarairagwa sana twachoka tukathura na cha ndona kandu ichi athura na kwa lakini ni bibi tumaona gavana etho ina flagship project nande flagship project ikejira na uke world bank whatever but imbe chiyo ko ni kuthithirwa budget yara ndene ya ikegina kya Vikera kwenda kuria Mheshimiwa nande ankwenda okwiro ambeja chija uragatumira irombe chire cyo tumira ondi ucha sibitari ire anto bakunywa ndawa nukigwa ire ona nde mbeche je ire iririsi jana nde mbuga MCA bauga bayo 20 million tayari makasi milioni 10 chiawe na chia ngavana 10 yawe cyo tumira ondi ute 20 te 20 kire 10 yari release tayari na chia tuika chia 20 ongerwa kumria ngavana ikathate ongerwa je wira tumirwe cha factory ubarete milioni 9 ikafote kogwa tuika to tumira akwe milioni 40 mieri embere mbere nyethira jothira mwanka wena ugite agatumira milioni gana which is true ye jotaro everyone ikethe tumirite na ndio wono ntonorio kanagia na ngavana muno Mheshimiwa Niki yes na ureta nkwene gwaku ara ugambeji chiane nkanirwe
na imbi ureta wondi ya mitungu bukinya wondi ya mitungu urona nyambe singana bona nkandete kendionga ila bwetete wondi ya mitungu roterwa mitungu ntumbo ko imbi benjirwe mbwa ucio ijere no kigwa na yu no mbe chapati yu mbeca uyana mbwa uri njambe singana mbwa ukiraitwa njana milioni 7 ithandatu yetu yetu mbuga ika complete na milioni 3 kwa yenu kirithima biranga banenjite kwa kithima kiranyuma ruje ithima orako Karim mbanjetie bikwenjo na nde birenjo ake mbanjetie MCA barekire ne gwakira kirithima biu bionde nie na mbanjetie kweja biaka iro bionde bathiria bakieja bagiakira na nde no eno nto kirori gietu kidherege kenja bingi twete kiri mheshimiwa Karembe no ntathiria kote kwana baba kwaria no akwaria gitare nene aria nawe wono kwenda ngita ari nto kugita mheshimiwa go kari ukuthiria na nde bikera nkwire wonte kwenda tundwero gi county mono no nto county ne obo kweja toka gwikyo gikumbikana gatugatura amwe kukareja gatindiri kiana ng'ondu ijere gakamitheka meanka mugwanja gatikine igatura akure ariko akieje kuitanwa ribe meanka mugwanja ng'ondu ewe chokwa wendwa ngirijere no kwigwa utikyo gikiatha kithithitwe ndiendo kwira tafadhali tutigeni including babu antu ba mindia cha Meru thikerani tigo tutheka gatikine tigo tutheka gatikine akwenda kuritomo ogwe no ogwe tutheka gatikine itebi Karembe ugira bya ambassador biure itebi bya mwekorora andekero ero andekiana beto igana paure county yere no county yere choke ibi ata chiure kiu gwatue Kameru egeta mbere mindia kaboga tigana amanto yajo tinda korwa nuntu nyabwindu ene bore waigwa dikera mware akara agwetekerwa umanja atinda anja akagurintha gachi antura mbati agetekerwa ageta kuthoma ome na kumagara biatho bia ome akaguru nyame ageni na ndi ogwa urendo tuthekaja dikera turenda ndenda kuga atiri ogwa tuike tuge ngwataniro emero mwanka na eni urite no kiwa ajumbe beto bakare amwe na ngavana wetu na senator wetu no kiwa no ntunya onire ngavana bategwatene a senator na MPs utwote kurusi gokwigwa ye kori ugwatine no kiwa ndio gwatine no ntonte na ngogi na Karembe atena ngogi no kiwa tiga mukuro ina ngoge ne nyawe bweri kwethenene inonto aitete mindia ni aja mono na ngai pastor abweri kwethena national ateberi kwe kwantore ne ariko ogwa wengwa wejera kamuthaka kanini na ndio kumera keua no kiwa utona rio otora ndene ariko no bweri kumagarua no kiwa no bweri kwa gitigike ne kya mindia experience yewe no yako karaja meanke 10 no bweri kwetha we director somewhere no kethro nene na ndene onguga atire ogwa atire ringa tu ambere mwanka na arua twambirie kugwathania Meru tutigochokwa nyuma nonto na county itano no kuigwa tochoke mheshimiwa imbejite aja tochoke no county kugitanwa yo tutiariria na nde nonto no kugita kwa county tukaeria antu isaini milioni imwe kwendeka nkeja mheshimiwa yes ndenda kugwita na njireje mheshimiwa kenda tumba kuma no ntoginto kiria kiri na thina muno kiri antu na kiria kwenda twethera tugitegera mheshimiwa niki imarathon jira jathithiru thirikari ya county ya Meru gwe untu woni ntiraria bugwa kuntu ntiraria bugwa ni bwa bariria buri kuna ndi mheshimiwa bwa mbecha cia county na mbecha cia tutiumire au ari na ndona ndina bachie na makosa mbecha cia na makosa no 12 billion nyo twatigite twathithia budget iria ngavana Kawira aratumaira na woni nkenda Kawira a stop with immediate effect ndeto ira kuonania o mweri ira ni kumbuleni washantu akiri chao batikamenye umu ndio watu wogereja kibao na ara ko ya ari ba tu batere kunke jakyo na ndiye jakyo kabora ari ate batere ko jakyo no nturi oversight tiro ewe na imbugire kaire Kawira imwande kwa wetu
na kawira kejo chunduka no rongo mbere mwana inchi wa withi no ntubuka ino tuku na muthenya kiri mindi yawe ibu mwana inchi akagwata kou o mabukeja buti ona gutonya kambuge atiri it's very very informative point of view gavana na ugite kithima kiria kigaturwa kibe biturito thai kiawe gigatumira kiri address ire cha wakuthithia kiawe gigatumira 5 million kikia full ni kiambere 3 million no 5 million na ugite wengwa which is wrong ikigweta kinyume na kiria kia munya ibo njana ligi account igitara munya kia tumaira onere 2 million kia equipped na anto bakanywa ruji ria utumira ligi account kia ngavana gikeja gutumira ligi account na gitete through procurement process no to ligi account imundo wengwa kurua irio wengwa agaisavira wengwa akaria wengwa kendo nyia mbio kendo nyia munya milioni ijere iko chiari kwenja aki aba mbendrie ni kenda omba kunyia mbio kenda omba kunyia expense kinya tukeje nyau ou ketha kwari kwenja aki tukuma ketha ligi ere ya igitara munya na niki bakenja na ligi account betu mera milioni ijere kwenja erinya na karote akajukia thaa hizi ligi inye area ya Davis and Sarif tukenjerwa roje ndina ama karote atetumira 60,000 ete munyoko ore ikagia mbecha ante kwenda tukutha ndenda atiri kwenjeria 2 million is the only scandalous is scandal ore ndi batero capture na EACC batero kuria biuria te kwenda te kwenda otangwa ndera kuga atiri kirinya kia ngavana aturite na county ligi ya county gutumira milioni 5 nukuigwa na kiraito etete mbwa wewe etete procurement process na kigitanga gwa 16% and whatever ndinama area na obeti bonene na wamba bonene nengavana kawira mwangaza no nduite mbo tumira milioni 5 otumirete ligi mbio gwikyo kirayo wa mbecha je kamba mbendhirie ni kato mprepare thai mapema ato mprepare atekeja gutonya erinye na ririko koi mathugania jaku according to what augere ya tumira milioni 5 thikira bwaga nikirwa nkwaria tukathunguthanga mantune ijara augere kia tumira milioni 5 imakosa ya mane mono twikompea ya kireito na twetara panel akwe 60 itangi de to kumeguru mita akwe 100 meters na geoski gikunywa roje kia tumira 6 million ketete procurement process na kia ngavano ke kutho agatumira ligi account into bia account na kire wa milioni 5 kekethwa kimakosa no ngatone sora changoroba iyo tuma ona kathuri bwa tonyera na ndeu oversight ikagithatia ikathithwa tone milioni 5 ici kethe yuothe bwa we ikagithatia igaturwa and it is wrong kutumira 12 billion na chikathira araboka jo twira budget ye wenge kathio neke ya kuthithia equipment na itu atigite to allocate 12 billion na chiathira na twaja gwita kithaka tore kithaka ura ira kiraito ndina ama tutumatire kwa tore ango anaja tugana nda anga michara ni kuriwa ina atareta michara ni kuriwa ira kiraito hothino wa gweta inya michara hanga ambia anga ibiko thithio ibiko gitwa hothino kibao ke kawira ke atara mantu ya jau kou ora karote ugire ora atara ni uto amutarira ote siriereo na mbuge ojo bwana nchamba nkethiria kawira mwangaza kwethirwa ote kithima inya ke awe ke munye kunyuwa mbere mwaka yuju wathirire jwa mbere na mbeche cha mumero ni iraringire kame o iraringire kame kwa koru iriro rera mwaka jwa kwa jwa mbere ithima bya nyunyo bingana bina ya wamba tebya gwenye atuge atire neta bya wamba kwa dekana aja wanti kwa tebya wamba ke thima ke atumara milioni mugwanja ithandatu igoni nkuga tukura ngabo bwaga ithandatu ke atumaira atia flagship project kirembe chire tukuga niti wana ngavana kireito aturete bithatu woni na wondi fund inda aturete kimwe ko twari ithima bingana bina okaja gutegera wondi ne cheto baiji ote wondi okundo nya kithima nya kimwe na mbecho orende ni gutoro ni ragitira atia ni rathirere ko bia bio tumompira ngavana kawira mwangaza ka kibao nara gwaku pathu to agutarira no ndo to gutaro atutarira orongo na toro 1 billion irathirere ko 1 billion wingi ko ni rongero cha 14 billion
ire tiethete na wakiro je bwekirite mbeche Tugwara no? menya nchamba 100 million vikira Nogwigwa 100 million Nogwigwa twatura ithima mbio igana rimwe Tugwara no? Me abonde na answer Nogwigwa aja njare ne chiakwa ne yungu watire karuti kwezwa mwaka itwanywere roje Nogwigwa twetu maira mbeche 6 million na ngavana thayo tekithima kenyugira toro billion ni 3 Nogwigwa na tokona gutina problem bwana karuti there is a problem on the same note bwana Mwenda kirithima 27 bila bwana Niki akuibie nji bunike yakwa ndi Franklin na ndire mugari omeru na we concern muno na mantu ya rui no nto imbumite mbere nothi kura kutiona nyaka muro kamwe kakuruka kakulukite na barabara nara weta chukuru emo ya nangi kweta wa koi toi tu ogunda mutanochia rwero kaura ana kabera wabe bakamatete rwena batekwenda kumina bakarita rui ontubura bwe kareka bwe teo na ontubwe shima kire antu ba meru kiri ithima bienjo 27 bite kunyua kaba bikenjo ithima mwanja kabinana bikaikuipwa bikanyunya wa tokeya kwenja bingi lakini kwenja mari the worst thing ire kuthithika ingavana kwenja marina akeya karuora akeya rwero kenja warwe turora bicha ikaringwa rweringa wa compressor mero bakona orwero kwenja mero na orwero nande kintu kira keshima kikithi no kawondie wa munyate njete na kira itwenja menya itutige kwaria kaika wero rabweri kwenja bithira no munya kaiya kana kira itwa baraia nyinge gwetwa benja kuri gintu bwana Nchamba utetegeria wewe etegeria kira itu na munya beto ambana wewa kankuatiri woni buranku andu atiri Nchamba tiri ithima bienjo 27 marina ya choka ya thiko ya tia ya kunekelo theri me muntu no ate nyawe no ndo akaethera bibi kunekeli no akanjiri nyota iramai yao the most important thing kanga vana ithima kire anja ithima 27 marina etia kai tanare embe kwena thine rui akenja ithima bina biatu bikenya wage atiania akenja bithato biatu bikenya wa aeta bore na imenti kono akenja biele akenja ithima 10 ende wenja ithima 27 ire watia bite kunyuare watoroke ya kuiku next year anto ba kwinyonta ruare gavana araugire bionde akenjithia na ikuipu bionde nontu egitara kiraito na munya ithima biatwira maukune gavana araugire ke ithima bikiabie methone no na gwa kiraito na roira dikera bwajaire dikera njemba dikera bwajaire we style dikera control manto jare atukwira mumeru nonto le oni nkwario tha indauga dikera ni ndauga atire dikera mweniki yake aria ndauga gwakwa ruire rwarera igitara kiraito mwaka jwa mbere ya jojo wathirire ithima bina ibi anyunya waroje na every kithima kimwe wetara panel solar 68 no kongwata itangiria 10,000 liters igoro de akiri na geoski 500 meters anto bagitaga ariko bagitaga hau mwaka jo mwaka roire rwarera oikuma ndero itobari na mbio na ithima bina ilo nkuga atire kato kompena na nte kwenda gwita tongeria beto ambani nyaka wira nte mwita mwamba ankwenda kuga atire ibio rito kuria kwetho igita kere ito gwako ikwanyu ithima bina niki no ndure ndene roire rwa ndende ya Meru County twene marinya 27 no gwigwa yate kunyugwa roje na mbecha mbanje ti ni rario ya 12 billion ira ngavana Rex Ostrem waka jojo wathira ira to kuga bioya bikeja korwa no gwigwa ketemo inya kimo gite kunyugwa bi kuipetwe namba 2 niki akeja gweta no ni muntu wa ngavana inkwenda omuria bobwega no kompigwa bobwega ibagweta gwetwa Korea no kongwata to thiria jaru je etera ni enkondo gwathania jonze no ndo imbijo ka gwataniria yes no ndo no gweta ibagweta Korea itonu atiri mianka ngavana Meru athuri i 24/7 ngavana Meru te kwena vacuum yara kwebera obisi kendeto Korea mandu jao ja kevinapsi no ndo bwa conflict of interest etekethwereo no ndure rira ngavana are getene abatere guita matha 24/7 utinao akuona kanya no gwigwa kagweta kuthithia mantu jawe ya kivinapsi no ndure ni asset yeto ira tutegete na metho
nukungwata ko kwejo tu na gweto korea Sunday na Saturday are to korea na mbeje tie to litwike budget 1 billion netengi ekugura ng'ombe na tatukerwa ng'ombe jiri tire 1 billion na nate ikathuranwa tumenye ng'ombe iri titengi 1 billion ikari cha marakaraka ile ingi cha gwokorea ne white na buraki na ndambire Karembe nuntu agwita mono thikira mbere ma Karembe tafadhali bati turi atongeria itutige kiragio atoma Meru itura ntakene mwankotire indwaria je Karembe akwa na ndiri ukuga mantu yo kore atibwiri gwita ugo na rutina na ara president atinda kanisa nerete mantu ya binafsi hare vikera ate kuikia maromba every Sunday maromba kuna mwana monona maromba vikera kwanza president kirage gwita budget ya thirikari Ruto atumirete times 3 budget ya vikera kawira mwangaza na aru atoumaniawe utengare thirikari vikera in fact ngare kai change ina namba politics ya thirikari utengare nyewe kacho change namba politics kawira na aru atoatinda nwe ena toatinda aja chogo na ndena aru no kuiwa na ndekere vikera kidogo tumweshi mbera uni ngwitithite bwega muno yes nunto gavana ate gutumira machinery ya thirikari na gavana andiki o mweri na ria gwa muchara no tere yagwa Ruto tere yagwa ntukwena arwa nunto ntukweuruga ntukwe imanto ya binafsi yes kire muchara ya thirikari ntuku yeje na arwa kwa Meru bagwiri muchara nyo bwiri kugitwa ntuku inya na ndango chokaneria ni tiga kwaria kwa kuria babu oragie ni manto Ruto ria gutinda bwa kwena mwanya Ruto maromba re thikira tigombera mwanya Ruto ndia atinda maromba no ugeta maromba ate kuongoza ka 17 day ate kuongoza Islamu vikera ate kuongoza Hindu beche ya gutumira chiake no koronto nchamba ante kwa misindi momeru deo kwambia kwa tegera ntato cha president no calendar ya president ibangi 24/7 no kongwata bo bwaga no teno kumenya na manto ya mamarecho no kombi wo bwaga recho lira ejete recho no ejete recho ndakuria tere tiga kuria manto arecho dikera kaogwa we no thoku bakawera betania murega dikera kaba te kwana wetania mukoku ira na bangi te kwana tokinya na kurumana dikera tere no utumba gweta ge personal life muntu ye personal life muntu tafadhali mheshimiwa Karembe no kuigwa nekyo te we ndakuria tere ndakuria Ruto maromba ya gutinda gweta Sunday mbeche thirikari na ngai cha thirikari kawera weta Sunday akerwa getanga ari tumira mbecha ciao thai ya gutiga gutumira cha thirikari wete extent ya kumwira ageta inyokorea julia ya kwa mheshimiwa Niki mbere au ni ogothukia tigane ni aja Meru tenwende ta Karembe okiara nao anko mheshimiwa Niki nkwari rwenda ile thera njamba yes njamba okira nikire Niki na tore no uma kukokorea yes bioko bia bidatu nogombigwa no nto very advanced na information bia eja ni no bieko bia binene bia andiki ntato cha Korea re no ejene ko wote kumenya kawera kagurire ari yes bia eja ni 11 down nugwigwa bio anko information no ndo bayo tiringa kerere bia eja ni 11 down gutetheria nugwigwa nduwecha county ima karote Rangers yes Rangers ibares that ni assembly kambambe ndirieni yes na ngavana ni kibeta tutukurega beta na murega buni na blessings ciakwa na ara kumbi agwita nugwigwa nete kapisa nugombigwa bo bega na murega noe ito kwenda kire oversight don't nejete kinyoke ya kwethwa my friend kire chapter 6 integrity ito kwenda to tagiatere kinya kira no gwokorea no ria asset yetu interview ore okwa witete na ancho kerio mbere yata kuraja no gongwata ojo amuchokerie ndene abaita family kanisa ene unde tutatani ndemo koro kanisa te mwegoro dikle mokoro kanisa wote diwa kimenti
ndienda kuwa kwembeca turitana twikaira mbacene urogucokia nkatho na jore omuthio twikaira iu bionthe turitanaga na tukierwo bumenye kwingwe tugwite mwathani egutethia aja kwa bwite mbeca cia kunga twachoka tukambirio receive donations kuma kire antu bakareta mbeca na ndigwe karembere kaugwa we no thoku bwe kubwa nkoro rito kwa kionje ng'ombe jetu kuejana kana tukabangu tetho gwo tiendete kuejana ija imaroro ku Tena thina na kuejana kankuria atiri no ndungavana ni asset yetu no kuigwa mundu twandikite ofisine no kuigwa na tugwitikia na bilioni cietu 12 ina ikathukanira no kuigwa twirwo atiri ngavana mbeca yatumira itukuona mwongera ina rikira na mbere gutumenya kiokorea tumenya kanche umuthi turajuma jai makoso kwa nande au ni kyo ko tuma mero echoka nyuma ndo batongeria jaba ugachokia no tunutega bwana koi ko misiri ndatu njamba no tunutega ari kanisa era menya ikario yoteri niki bakarani nekyo discuss kanisa yetu na kudia nekyo ko discuss kanisa no mantu amuru ya discuss ndiko discuss ndiko kuria atiri nikyo to mawo nkomego kare agete kya muhunjia amba medirie ndera kuria atiri antu bari nyabaritete mbeca for example ya naru isanda nike itire ingana na ndimbio kuria kwera kwa kira njare eje kurita eje kamenya noku agotomiwe ja kongeria mira to kuria kanko meto miwe ja kongeria yeye to bugadire orenda tonya kaniche mbere nkara karona kwenda ombita java ibenda ugatire no ntungavana no kuigwa ekenda mbera mumiru no ntungavana na bioko bira biejani ne utwa weje na bigori biendetwe na auction na ngare cha Kenya me anto bonde ibeji chiendagwa cha Kenya yenda kenda BRS cha kore chiendagwa na inya cha county cha kore chiendagwa no kwa kore kandiria bwana na ndeke athe cha auction na gwani kampo yere ate njamba ampo yere kampo yere ni kyancho keriere kampo yere kampo yere ni we ampo yere ni kimoria atire ngavana twetekanirie uju ingavana ofisine 24/7 te 24/7 tiawe thigera 24/7 atena time tiawe na mukoro ingavana weto mwaka jungi na jungi kuna madhaja tutakwenda gwita personal chagwe sasa jari lakini okolea mheshimiwa Kalembe thigera ni bandi lakini ri patron wa okolea yes mheshimiwa Karuti patron wa okolea no patron wa okolea ni first gentleman na kukariu bwana Murega winte na issue nina murea wita kuokolea but the issue is mwekuru wa kiraitu na ari na kintu keta toeza na ntukwera ba launchire na kiraitu ntukwera ba launchire kiraitu areta chiawe mwekuru wa kiraitu baratiwa na mwekuru ontu uchio baratu weta utethia ekuru na wana yuthi na antu baraba kwenda utethio na mantu yau yari within within the working days no nto kwina Monday to Friday na mweguru arubicine na kene kitengia katoweza na kinyambe cha irati yari actually cia county no kuona na ndi na ate we first gentleman kwa tuka watevi kana kambi gavana ate kwenda mbe cha county chieta okore dikire bana nige da ra imbi ke dirikare mama mea nige kara ya so much and all the information cha dirikare na ate dirikare ne but what I'm saying is this kan kuatire biote kware ate okore bila okore akere party ya county. It's part and parcel. Kanisa yetu. Yeye imepangwa kanisa yetu boto. Yalidhirwa kanchene ni. Yalidhirwa kanchene. Yeye manzo kanisa yetu. Yalidhirwa kanchene. Na uninte kwareria kanisa yenu. Karembe kwanza ninte kwareria kanisa yenu. Ndiyimbie toma wenu ororo wa kanisa yetu. Njamba. Ndikira bobo. Niki ate kole gato choge. Atera niki kouga. Yes. Auga bira bie njara eneji. Bira bie itwa njara eji. Inge kamenya bia. Kamenya. Yes. Okore bira bie itwa na njara Kana no dubia kanisa. Ne bio tangacho kienine. Tote tangaza muthi jwetu kanisene. Aranda uga atire. No. Okore na ng'ombe. Muthi jwetu
ng'ombe kira tutethani akio agwe imbi ng'ombe agokurumira ine atire bira yondumira no ndukoro kioria imbilioni ere emore ikugura ng'ombe otekogura kethanio kathuri no oversight thikira no oversight ka Mwangaza etwe senate Mweshiniki. yes Twija kiri babu kenda tumba gwita bwega. Atu ibatomera SMS nyingi muno na ntirona nyakanya ga kuthoma. Ndienda kuria Mheshimiwa Niki tukiebera kiri mantu jaigi okorea. Mumeru akadecide na tukwaria muno. Tutithiria ru Mheshimiwa Karuti. Nyato gwiko. na mero bamebai bakorwa no korea bo ari tutekorwa no korea Koja Mheshimiwa Niki. tutekorwa no korea Uyu korwa no korea na imbigira mbeca kete chama no Niki is very clever okorea ibadithio okorea yao ende ne thithi first gentleman Yes. no kombi kwa bobwe kawere to makosa indi etera ena makosa ingabana wetu iyo tukuria atire conflict of interest angeteja kurisia kwejera ariko kwejera aria number 2 bweta ki okorea buri okorea pure butina siasa no nditone to korea ijire ithatu simple beto ki okorea bare ataki kathuri beta ki okorea keberi mporo beta ki okorea anga nikiro ndo thikira na ndambira Wakareta mantu conflict of akaunti. interest Yes. ogwe ukiathogurite mwekuru na steu atethambagia ntomurume kaomba kugwa na conflict of interest na njeku no kuigwa ukiatho ina ntomurume atechiaritha oigwa thikirani atechiarithagia mwekuru oku gankuga we okorea thikirani inyamanto jakagwata note no jakumania ngavana no ita kanisene na agatethia mbea cha county chiendera na inge chiawe chienderiku neno ndo bweta bukwaje siacha tore no mwanka twarie siasa nikira ni okorea auga bagwe mporo ntona ageta keberia neno ndo kanisa bukwareria nteto eu Niki kidogo kenda Yes. tumba kumanya Mheshimiwa Kalembe na bukambitikiria. Eh? Ndienda tutega untu mwake bo county kenda twitakire thirikari nene. Kwi mantu jama ingi kwenda tutegera muno nya mantu jamira mantu jama ingi jera turi na jwaja. Ndienda twariria mantu jaigi 13 million mbecha ile ciarikire marathoni na ndona gavana atangaza kire antu na kire TV akiugaga mbecha ule ciatumirwo na akiuragia biuria. yes Mheshimiwa Niki mbecha ile no tumba kuraumu ni untu ukaja gutega kire mbecha ile cia tigi account-ine ciari 2.8 million cia choka cia tigi to inge cie 800. na Mheshimiwa Niki budget ye kulingwa machaguja kulingwa ndari ndaigwa muthiene ichiringi 5,500 ili account-ine no tumba kuraumu nande ingwetekia bore ya biashara Karembe imo biashara we imo biashara na we imo biashara business it's about profit and loss na ketha bagora bi account no kuigwa Lewa ni ndia natwaria na nto baitete biashara no kuigwa yandu hoteli oruga manda chiegana anto bakaora jagateo no kuigwa okaruga cha okuonete anto bendete muchamanio ogetia rita 20 chieria okaruga anto bakaora ogatura no kuigwa yes ndia ndo kwira it's all about profit and loss ndia ndo ambere anto nandi no ntoni nde mu biashara itueleze Mheshimiwa kiraito rira ariku nomba kuraise over 30 to 40 million ki marathon na raise 30 to 40 million igakite expense na agatigari inya na milioni 10 rira kawira Mwangaza ejira ra governor evire ambirire kugusurutishwa ni MCA kuma mweri ombere jwa iri jwa ethatu mwanka marathon njetite kwambiria irio bari botigana na MCA kwa atombire kumobilize donors bareta mbecha bareta na amenyi bo bariku kore athiti bangu wina bo bari bakuma ngugine bara connection chana ara ndona bari na ndi bethera batyo bakungana kontu kwira mbecha cia raise 13 million gwatuikana ku ge national athletics ke sports no kuigwa gwatuika mbecha ira batumaira ge gutangaza kiama kira nonto ke gwatene ge account mbecha ira no mwanka kia theichi otangaza ge TV no chio cia radio no chio cia komaki kia nonto nuona ndege ku no chio no kuigwa no chio cia taragwa inya kunywa kwa ndege na maguta na ondira mashu bakieni ondira mashu wa safari rari twire kweja Meru nukiga mbere safari rari ja ruti maka kwa mieri ire mbere na ngare
mbere inya ichiogea ukona ngari kweja chiogete na chekeri maguta chiemaka territory nukuigwa kethe injerera cha muito nuona ore nwetha nwetire nuona ichinji na chiathithwa so manto yo yonthe jareo ijathithiritwe budget mweshimwa before jathithitwe but tingavana wetha irareo no thithitie budget yo ibaba national athletics baba national nonto this an national event county tiumbo methi oreteta ikara ko methi under their standards ge kanswa na igaikwa na mweshimwa Kalembe no kujirite marathon jama ingi new budget iritha gwibao no gwikyo tutarikania mbeche ithera imilioni 12 babwiri gutumira kana 13 na mbeche chinyire kireka nyia ngarama ite kunyia no weekend reikari ko ne antu twamathire mwitune ote antu bamathirwo menya ntukwera kwena gintu gigwitwa tourism kimbere ma kira tu star ntu bwa tourism ikambo ikendia Meru ndene Kenya igachoka ikendia igatoma biashara chietu chiumba gukura because sometimes we benefit ukera muntu okawaida utithomete ati jimbi to benefita we benefit some indirect yes na ikia to moiga gwari mwere to ga to kathithia cibitare Meru apart from go treat anto tuketha twina investment again bakweja cibitare ariko au ikia nyaire kario biashara ko nya tanto ibaje tue tekuga imwaje kuthithia biashara but anto baba kareta from counties inge bagatuma mbecha chije Meru mweshimwa ambe au kambe Kalembe aria mbere ambere mu Meru nike uborongochia no nto ati na kile information about athletics Kenya viena ni about safari rally we can do out of experience we mbe tonde mwana riadha kuma high school na ntuire kumatukira Kenya Methodist University ndamatuka Tanzania nimeenda Ethiopia nikimatukaira Kenya Methodist University na ndire na information about athletics Kenya okay akwithwa ni Meru TV ikwenda kuthithia marathon yo kana kinya wana siasa ora bathithagia marathon yo yes wo Meru TV kana we ende corporation kana kinya tuene mafuko industry waita you see the athletics Kenya bakawa kina mbanje ndira we neo tera bakwenda but that's a national event itari national event county government is a county event what I am saying kandombe time out kidogo chamba kidogo gitatiri de nikiaria ute muntu ramutanga kinya arengi aria na maruru ate nareke karute erese la Kenya Methodist University netheretwo kibibia kibibia manto na athletics bwana chamba yes Meru University arancheru tutheretwo tukithithia cross country Rafael Muriungi na thithite cross country na ramatuka na ndacindra na andre woni ndre frank ya kundra kuthithia marathon yembe nkaita nditemba budget ya kombo na milioni chile na ye watu kaya na 1.5 million. It is upon New Athletics Kenya botumere 500,000 kubangora manto ya thina ambecha ichi itere ne antu barara micemanie ne kubanga na muthomi wa report ira na thomera arauga komite ira kolomege banga ira tumirite 600,000 baba ite komaki batumira ba ngari beteruri Athletics Kenya yeta ngari cha kaunti weta komaki gya kayeta chengari cha Meru no mwakaba kama to na bana temporea inga imauta ya tumikire publicity ke tumera mauta andege publicity no tukura of course CEO who is the CEO of county CEO county no tikawera me abagwe borari akabuta itabiashara ogwe nchamba ndenda kukwera iro biashara irugori na tia ingo no dikera so na ndito wajaire ngendo igo to mountain land yewi karenda national not mountain land inge Kenya na riria ekoma aiwa eu te vivia tena hoga ni kiarenda kwethia atiri mbecha hii te county tumire buboe baba tumire buboe ni national baba banga event
It is not like na mheshimiwa nikikenda tuthiria Karembe aria nontu wauga biashara nionaga kana ekaga iji yetu nionere kana kayagire na kethera niyagire igeta mbere kairi bikera ije niyagire igeta kairi uga kuvunjika mwiko sio mwisho wa kusonga ugari no kuiba ndiendo kwa example ni na manto ya thoko oni ko ire mwato etete kutega thoko yumandi ugeta thoko jenko ubungwitane narua tiganto to andika inya thoko ega koromone ugete inyitire ariti bangugi baba andiki mechara jwa mweri na mbetira chioneka ntuko ipirea kwa undene thirikari kainge tekithogo mokithaira kireo nukuiba kwiri mwato eta negative inya correction yongwa Karembe na twire ari MCA na ije twita tukauga target 600 billion de mwatho ko ikagoma denge ikethe ithithitio bakarega kurea denge anto bakauga ko gutithithitwe tuga correct million makana jana kwou tutigeni gukara kabati twe senti mono kana ture biashara banene mono inya ni ndugora biashara ikathoka ranka inga imwe ogo tainga biashara utainga Karembe inya ng'ombe no nyiagia ira ciaku na miunda na mwoko gotere ma season ye ko na mirimo mheshimiwa Karembe ukuromba kanya kwaria muno yes na to kwenda kuga ingwetekaniria na Nick te akuga kiri business ikotha kuna profit and loss na profit and loss no itarawa kiri business round itamaina loss kana profit I manager no tukwina inya kiri business manja no manji bura bungi ndiro tagetete mbio profit kwa east west south north uri a good manager you normally come close kana nogombigwa ukethwo te asara uragitatea ureta kebiro trimire na ameru ibetho ba prepetwe as far what my brother aria the manager uratu no ndene meru expecting in all sectors loss urampomba kuga because she is not a good manager ndinama aturekana blame games tukauga mbeche icha national anga sijui nini ndinama agakoromera igo atura namba mono ndakuyamba wale atari sana pera watu umwamba no akambira kuga turia nombigwa ukangarataniria antu bakara kumenya mwamba nuri ku ou ni uthirikari yetu county ikari number 2 utomba kunengerwa 12 utomba kunengerwa 13 million tiaje surely ndikumenya ketha nukumeora mwayo kansetherwa kari na urateseka irwakai kwithwa nteto uyonthe thithua katukwambira kuga nande kintu kiria ari kirari kana national kirari anga kiambi nchamba ija gugwe for example ampenya ngerekano na gugwe ara wetire oragurana utaretere mwe kurunja ati no ndo gwithirwa ni akuruga iraki inya buthegie burete tujuju uyu kukuonania profit urampomba kwejana nikenda ria karuti akuringira akoria ninge kwentagu ino ndo miaka ere kuthira ka mwaka jumwe nane ugwe nchambo tina kanya kwira karuti hanga nkonyunya ndagwa cia njoka hanga imugongo tatamburuka anga jijui nini wejana excuse bira karuti akwenda intagu ndokongwata wega urakwenda ikuga ni atia yes dinama na tutogetekanire twinde turi athomi aja ni kiara MCA an experience kurukia kwa na inya wonde an experience ya miaka 5 dinama there is no spending without budget ndugigwa true budget ye kwau yes ndugigwa the CEO of county no authorize ambecha yu kutumirika as per what athomerwa na thithongi niki bibi tumaona every week governor ena muchemani na njuri ewe kumuinform mantu ya genderete uragukari na uragugite ungi kithe ambanje tini ethithirwe 13 billion makosa arajari number 1 ngavana wetu gati kumenya kuthoma na kuandika urampumba gwikira no nturi ukia kuthwa nererwe budget yeje no ne gatigara no ntukugwa kurie bwana Karuti budget yetarirwe mwanka mwicho na bira byatumirika na event irojo muntu bibyo ndikona wa byatumirika ndinama ore CEO wa certain company no batara kumenya aturithithia profit ka aturithithia loss
nikenda umba ku authorize mantu yo ujenderea ko incompetency niyo yaurarie na ngavana ono ntwarura gwa seneti akorwa no eterere mutari o mathabu akwereza urabona no kwathithia ate menya na are okorea mandu ya muhimu ate kwenda kugitata kumenya ko nchamba ngicoke kiurie giaku ni are Yesu akinyire ararira Jerusalem no nduke kuthwa ni utukenderea na nteto jeji otirimekira ito na 2.8 million ucoke utonyekire nyomora department ucoke 800,000 uongere aja ucoke bakarembe na I regret why I gave my 200,000 kire rwiro ruu I regret no ndote antu banachoro bachangire imuntu jagona karuti ibo bachangire paratinda koge ara na kuthithina ote muntu onacha no bakipurangati anga bawo bejire koge ara nanta kuona otege wone so I regret magana jairi jakwa dikera ngoreni amba bendirie watare no sagu amba bendirie wajaire kwegintu kwegintu karamba bendirie ogwe kwegintu leko menya ngwere angwere bwana nchamba kinya kome kuona anjechu yambere kuga ati mwathani kawa jo tuthirie thai mbere tutakinya ewa tutonyeke ngurwe na ndi hojo irunduria nabyo nabirageri ngabana ate kwenda tuita uma ngendo kwira atiri ndamuri atiri ogwe ethora thithia kiatho womba kuthithia kiatho ukathithia budget ya kiatho ugatuika ugatumira ngiri 20 no kamathira antu bereta rita bakareta ngiri eko na tothithaia thikerani metoka ugaga mono na tothithaia toka gweti antu kaire ankwire na tothithaia gavana arashoti coming ejere na ndendo thikire nchamba gavana thithire kiatho kwena andwa na nto baba rosa 30 milioni cyo tukwareria turi areria 30 milioni chabweri kwetheire si 40 milioni ari thikerani na iwa tueka 30 chiaresi ako thigerete orongo thikera na 30 milioni woria kioria ndwa yare kuthira mweri jou menya ko ndware ne tumire 30 milioni ndakwira ndwa eneme utanto baresi ndacha ko ibo barere 30 milioni no batombere kuresi enough money kinyaba kya yes were watonya mitegone re orangoi mbeti kioria kya 30 milioni ndiwatire mwenda nchamba kinyaba kya kuresi 40,000 to 40 million toka baitumira 30 no irende kuitanua 30 reti gotuma 20 biashara awitu etereros mo nchamba onde ko yatire itogwetekaniria na niki otinko bwega tiga kwaria au gatire mbanjeti ereo no kuigwa wananchamba ntikumekera ko ibyo tukwaria ntikumekera mumero na kumabira tukwaria ogora urathithia kiatho kelemo mi turiaria kiatho ge auke sawa kiatho kiu ge auke imbi turi nabyo tuna 30 mbio otiombo gita no ndona kuguceria gwithia kwira sima tuna 30 mbio 30 million target yetu imbi the goal ile tukwenda kwa chief ogwatia the goal yetu ni iriko igukita anto bakansa no tethia mwati no tembe kuris tiambi ndio itakia dictionary othome kuris mwati okansa na bitara ni tutromba kuris ri turingenda muno turisi nyama kana iri ena wethairo tumirite na yes no kuigwa turingenda muno kurisi mbio magana iri na ria tukarisi magana jairi no expensive loan no kuigwa na ndi tukurisi mbio 13 etare sintu kwira ya rambe eresa kwa mwanka ntukwe marathon na after marathon no kuona twekieni na nchamba mbeja chinenka na mwanka bwekieni toebere ata na hii point ni atire gavana na arere 13 karembe atekwerewa gavana kawira mwangaza karembe nyako 13 million no kuigwa atigaja onere ngiri magana 5
which is very shameful kwethirwa kreito atigete 2.8 Karembe reare gitare ando no otha no atigete magana no reare gitare ando anchamba yes ojo te omembi okuga business there is profit and loss account era wena ora thithia gintu gitwa balance era wena manager mu no te manager lakini ibabo kwa thanga bana re thithia marathon thithia jakuja roire rorera tuono aja kidogo mheshimiwa Nick onda tafadhali we muntu tuthingatĩtie ara kwendethirwo akimenya muthikiria na mutegeri wetu ethirwo akimenya imbi tukugira na kinya we muntu muthomu na kugita magamba haria kwina obesi na kumenya aria gutukite Mungu mutegeri no akuona kuka Mungu irikari ne kwa mwangaza Karembe natige kuringa kerere ogwe maroro ena jo akawira mwangaza we mtaigwe Karembe inyantu kwemwe augete kawira akuthithia bwega ende akwende korora inyantu kwemwe kakwende korora na Mungu nande we ngoge kwikorwa akawira nyaka thithia ntekoronwe ojo karomoria mantu akawira mwangaza ntekoronwe gwentuko waria jangavana inyantu kwemwe angoria nchamba nchamba kwa direct ora tafadhali tunamalizia mimi no muntu ojo utendo ukaromwete moria mantu amwangaza utendo kwaria nyemwe ukarokia aragia bothoku inkuigwa nkoro kwa bothoku okuigwa boya nto baba tito arwa no kora inkuigwa nkoro kwa bothoku ate kuigwa boyene ki kuigwa menya nkoma igagwa boyerere kona mwathani yesko nkoro ekwa ikigwa bothoku mono korone ukaja gutega kiri gita ria MCA barare athina na ngabana mundu ari mustari jo mbere iniki kusapota mama ukaja gutega mantu jau jange ja marathon no go wimbere ukaja gutega mantu jange ja na ukaja gutega mniki uga kwa vyatethekete na thirikari ekawira ngabana kawira mwangaza no ukite Mungu oni kaija amba mendiri oga gutega mundu gweto raure ko mundu gweto wawe to raure ni advisor no kuigwa mundu gweto ngirioni kimathi veje goro aja bae wa magare bae wa portfolio bae wa mbi niki wengale ojo no weta akune kabage bothe na no akithikare ngabana mwangaza oka Mungu Karembe wewe ndenda Karembe atiga kwaria thikira onkai arito baba njecho baba bakaga irwonene bwo kidogo onda uraithĩrio Meru TV kuatire nchamba andu baba kurikie kuma ndiraria twanjĩrĩrie nagwe kanguatire mwe ambuatire nchamba mbere yo ita tafadhali nchamba kambwe mbere yo ari kambwe mbere yo ita second imwe karutana ubiateka hiyo na niki bakwaria lakini one thing virankwenda twitikanire na Mumiru ni atiri ngavana kawira mwangaza wengwa na ndimite atiri mbeca ciutumika bubuwe no tibio turona na arabera yani mbeca ira cionthe turothora ribu irorire wou na ndi bwana Nick akandifendi kawira mono na kawira wenetekeria na arera muntura au ano accounting officer aramwira kukuthuka na gutira itabweya na ndi Nick akawanga national anga ni athirile tax Kenya anga iba apana gavana netiki uretho budget uretho ati budget gavana kawira mwangaza netikirie wenga arera no ata wiri mbeca ciare ciroboya koriria atiri akimbeca icionthe burarire cionthe ri kaburarire no kureginya kuba ite TV nerokire buo kou Mr. Nchamba kankuatiri ngavana mwangaza netikiririe wengwa ati mbeca nitumikite bubui na Niki akandifendi kau kinyenda tuchokera kilipwe mandra mgavana kiri mantu ya manthile address netikiririe wengwa ati accounting officer ibatumire mbeca bubui. Thank you sana muraithĩrio Meru TV tukugwatanirite na Karute Junior mheshimiwa Nick na mheshimiwa Karembe kiri mubango joro muri ugoro bona arua na thachie tuikumba kwethera igikinya muthia tutomba gukuruka au kinya tukiendaga turenda gukwira muraithĩria wa Meru TV twina kangi ntuku ya Jumapili thaa 2 cia ugoro irio tukomba kwethera tugicemania na bokaire na mbere tutirethera tukiumara ndenda kwira o muntu second imwe kuwe bwega twanjerie mheshimiwa Karute era mutegeri wa Meru TV bwega. Thank you very much Mwenda Nchamba. Kambere mutegeri wetu wa Meru TV iboye ya nonto bakuthowatanirite na batwe kugoroba na arweje. Na mbere antu nyambene renjo ni atiri aluta continua. Tutirareka. Utema antu ya sign. Utema antu ya signature. Birabiri o ni mantu ya weta kwaria
na untu bonde bukumbikana it is all about leadership na twere mpuru akamama itwete na mbere na kwaria county wetu Laikipia yaracia iku county wetu Kiambu yaracia iku Kirinyaga iku Nakuru Nyandarua county mwanja ciaracia luga emwe iwetwa iku athina kuma wona batu antu ba Nyambene itoringirwe Chenga na Nyambene riari wetwa Nyambene county council rira county council inge cia ya wa county Nyambene atengwa no ntobo antu bara bendete kutura bamamirite bangire ni batu turi antu ba Nyambene tutimama will not relent twaita na mbere na kwaria kinya kithete actualized ni bara baiku na arua generation ni emwe korweya era yatuma mantu yayomba kwa actualized ku tugero se signature tugero no chiambi itwatanire itwarira sauti emwe na bira byotuma tuwa itukwenda Nyambene county kana ni Mburugo umete na chibu thate 3 na sabu chibu 66 na tu nara tumete na tu na antu banene na baba ni Mburugo chibu betu batano na sabu chibu ne komi ni ariko nja ntekwe ibaba tubireti injustice katokuatire ikwethirito kwena tumapendeleo na te mtu kinyori kwa noriku ni thirikari kwa hivyo tutashirikiana kupambana mpaka dakika ya mwisho mwanga tuone county council Nyambene ikuona county yo. Thank you Mheshimiwa Karutena, thank you sana Mheshimiwa Niki na second oni kuchokia nkatho tu oni anchokia nkatho na mbuge tutiga kwa area antu jora Gachagua araugire kenda ugachokeria Karute uga yaku kiathe itukwenda gwita mbere tinda kwa area antu itwite ngugi urebu iri kurito na nchoke mbwire ngavana ni mama na tumukarie na mbuge kila gitumite mirwiraga gwita mbere atongeria ba MP bagwatanire na batie gwika ndwa ichi anja ngavana na ite ngugi ewe MP baite ngugi chiao na MP bareta bakore rwina gweja korwa beta na nde antu abakora gwa tiganya negembe every day otemuntu kwariria daiji aritiba ote antu to kwandikira national government Masai yarandikira ya na Karenjini batu antu atwetara itebira to kuona batu twetindo otarania twinto to antore ne aja tukarwaga ina manto ya tene atomi tafadhali ndenda kuwa mumeri to watane abakarote na bakarembe baba nuntu tukaringa siasa itutedia mumeru ndi batu twingo to gatetheka na mero bongo batitetheka. Thank you Niki kwa unande daiji ndiuga oni itukobia ndo batharakanithi imwere kairere ndera ino last week kende kia rungikire antu nkuruki ya 50 bara yandikite na antu bara bagwirite akwe bonde tharakanithi araugira ata bandike rungika omwe na ndona tharakanithi imbere gitu mono wachoko kienda tharakanithi university yao ya Chuka imbere mono nkuruki yetu enchero aja ugachoko kwa ni bararugurenge nena mono indetere kuriongano igwetwa Tharaka University batu tuendwene aja no teko tukudija. Thank you Mheshimiwa Nick. Thank you Mheshimiwa Nick. Thank you Mheshimiwa Nick. Mheshimiwa Karembe second tafadhali no ntuboda ibwega mbere ampire murungu ibwega no tunyabwa kanya karato agipindiki kya kibugi nchoke my brothers bakwa Nick na Karuti uratwaria bubwega na mbuge ibwega na meru ni yetu twinde na ngavana rigakorwo biuria teka kwi muntu kumweketha teka muntu kumuthura in fact keguni ngavana na ithi wakimenya bono na ntegete ki yakwa ndi Karembe kuringana na oversight rankathiria mwete kanya ga kumama mathaja naki tau jange jonthe ntona amwe kuruni uni mpona nkatha imwe kuru mpona nchamba engire kiraito wina bilioni tietu 14 kowe capable ekurita ngugi finally nkithiria mbuge atiri uteno nkoma etumba kugeria muntu antwara kwina chiringi uteno nkoma etumba kugeria muntu biyo tumambuga atiri ukeya gwete inya tuntwa no gutrima mwekuru ina manda atheki watrima mukuru ina manda atheki kwa uri atukinyira sheria tutumba kuga ngavana no twimwekuru kana imama atumba kuia na turawa na yete ni kada uga no ya tempted shaitani kwenda ikuia ewe tumatumba ida ronde nontu na ko gichongo giturage atwira atire what a man can do a woman can do it better tutu gwa uga kuthwa ngavana kiraito kana ngavana munya iba tempted to bareta na bilioni 1 ko ngavana kawira mwangaza no
no ete na ijire no to can do better ko ibi to kuga atiri twamukaria kenda atikeje kugwambio magerione na kwithwa kwina ini misappropriation yambio embecha kathuri muronge no nare kanonwe oversight akathithia atwaru ikarembe atwaru ni MCS because oversight is a collective responsibility. Finally mama ndinama keona uma bya kwirukira uduma kwathona mundu ya niki habi utataire iguru na nthe ethirwo na ndegwe inya thayo tukumenya kana atia wakarembe ando mamura angabate uragwa ko ibi ndo tuma kwande ku atire ngaba ituigwe kwa ndikera ituigwe mniki igetekereko aegi already kaduri akwende. Thank you sana Mutegerio Meru TV tukwethera tugikinya muthia kiri mubango jo tujoro muri uhoro bodarua gucokeria nkatho jomanya kugwatanira na bantu bara tutathoma SMS ndaromba buturekere. Thank you sana kugwaranira na tugukurukira Facebook gukurukira namba yetu ya SMS muthikiria na Mutegerio Meru TV nkwira ibwega tongeria beto. Thank you so much. Siasa itio thu Mutegerio Meru TV jau jonda wona bakere bane achore imbije bauma bageta kunywa chaibo bakiaragia na tunashukuru sana. Mwanka ntuko ya Jumapili kaire daijire chiogoro ethirwa na utuku bobwega. Thabiti Sacco nĩ sacco ya kwitongeretia mandone jaki mbesha na tũrĩaje gũkinyĩra kĩroto gĩaku nĩtũjanaga ũtungata bwa mĩthemba ĩngĩ no savings jaza savings account.